tlhoka lerato a sa beng gona ka lebaka la gore batho ba go tlhoka lerato ba dula ba nagana mano mabe, batho ba go tlhoka lerato ka kapa ba dula ba nagana dilo tše di ka kwešišago ba bangwe bohloko, batho ba go tlhoka lerato ka gare ga bona ka kapa ga ba ne khutšo, batho ba go tlhoka lerato ka gare ga bona ga ba ne kwelo bohloko, batho ba go tlhoka lerato ka gare ga bona ba dula ba na le enga ya go no tsame ba e lwa le batho ka moka, ba fetola batho ka moka ga bona ka mokgwa bona ba nyakang ka gona. Ba re a dilo di monate ka kapa radio, ba re dilo di monate ka kapa ya ngore ke di ebuale ka kapa moroka a ke tle ka mo wena ka mo ke go tamiše ke go amogele semmušo ka gare ga lenaneo la rena la pitšeng tše kgolo tharollong ya mathata mo e lego gore ke tshepa ebile ke dumela gore go tloga mo la nna le wena ra kgaoganago ka re kgaogane ka la bokaena ka kapa ka sontaga, right? Yes, ya re kgaogane ka sontaga ke nyakile gore ka labone re kgaogane ka sontaga magagešo ya re feditše weekend re le mmogo mane wa tseba go kgatlampanwa go iwa godimo lefase di fetile go šetse melapo fela, go šetse maroko, go šetse dilo tše ka moka e fela nnete ya go di feta ka moka ko gore boroko ga bo patele ke ka baka leo le bonago ka gare ga malapi a leng gona ka gare ga maroko a leng gona re sa eme ka maoto a mabedi re re batho a ba fole, batho a ba kry-e thušo, batho a ba khwetše tlhatlho a ketle ka mo go wena prof kofe sebaka se o batamiše babogedi ba theeletše a le baeti ba rena ka fa prof a ke go tame malome ka kapa re leboge maoto ka weekend ge e bele re etetše re ya leboga le bohle bao ba ile go batla magagešo ba go tšwa kgole le kgausu, re leboga kudu re leboga moremi re be re ka se kgone ntle le lena bjale ka gore lena le bile gona modimo o bile le rena magagešo ra be ra feleletša re kgonne ke atamiša malome ka kapa, ke tamiša magoši a borena, ke tamiša baruti ga mmogo baprofeta bašomi bao ba šomago maokelong a go fapana meberekong ka moka magagešo re sa kgethe re a le tamiša batheeletši ba ba theeletšago radio ya gaborena MCRS re re dulang ka mehlale ka matšatši le theeleditše ke radio ya gaborena e tla re aga e tla re fodiša ka dikgokaganyong tša leago ba le ba re bogelago ka tšhalete magagešo ka di-data re a le dumediša kgole le kgausi mo le lego gona re dumelang re na le magaborena fa thari ya tile ke a e bona ke a letamiša bagešo le kae nna re gona ke bagamang le bagaphala re bolela le mang ka gaphala ntla le phala gomme o sepela le mang? o sepela le morwedi ya ka ke Thabile Phala, le morwa ke Tshepang Phala, le kgaetšedi ya ka ke Matsokela Phala. sorry ga nnyane abuti ke mang? Ke Tshepang and then kgaetšedi ya go ka mo ke Fana Phala. alright then wele ke mogala ba ka ke Khupa Mariri. Khupa Mariri Tshepang kgaetšedi ke Fana sebara ke Khupa Mariri kwa ga mang? Kwa ga Mariri. Khupa ke Sefane ke leina Ke leina. o Khupa ke leina, Mariri ke Sefane o Khupa Mariri o ke Mariri Khupa ke Mariri Khupa alright Khupa Mariri Khupa Mariri alright ya malome ka kapa ko o tla la amogela le botša melao ya kgašo and then ra tla ra kwa ditaba gore ga botse molato o go lebeago ka fa dillo tša lena di reng malome ka kapa ke bao ba ga Mariri ba go sepela le ba ga Phala aga re ya leboga awa ke Mariri wa go sepela le ba ga Phala ba ga Phala ba sepele le Mariri o sepela le ba ga Phala
o ba fegeleditše. Re a leboga ba ga Phala ba ga Mariri, re a le amogela lenaneo la pitšeng tše kgolo ke gona fa ka gare ga pitša tše kgolo tšeo di kgabakgabago. Nna ke nna morwa motšha Maubane, ke nna ka kapa radio, ke na le Professor Moremi kwa lena wa ka mehla le ya motseba, ke ntate Malefo ka fa, ke ntate Laki. Re a leboga gomme ke bona ba netefatšago gore mafaratlhatlha rena a sepela gabotse ka fa a bagešo, ebile ge go ka diragala gore seemo se be ka mokgwa o mongwe ba fetoga maporana ka fa, ke moka wa dilo tša sepela gabotse. Jwale ka mogare ga diphapošikgašo tša Motse Community Radio Station mo pitšeng tše kgolo, re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka a ba porofeta le dikereke mo moyeng. Re a kgopela re seke ra bitša maina a baagišane ba rena kua gae kapa baagi ba kua motseng wa Lerapong, ebile re seke ra be ra boa ra ntšha mahlapa mo sealemoyeng. Sealemoya ga se nyake mahlapa ka lebaka la gore sealemoya se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane, gomme re dula re kgopela ebile re netefatša gore lentšu le lengwe le lengwe le le tšwago fa le re ge le fitlha ka gare ga tsebe ya motheeletši kapa mmogedi kua gae le tsene le dule gabotse ka gare ga tsebe le nabe maoto motheeletši a teketle. Se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo tše di ka beng di botšišwa ke kapa ke Professor Moremi di arabegeng go ya ka mokgwa di botšišago ka gona, re seke ra botšiša se ra fetolega ka se. Sa mafelelo bagešo re kgopela dinnete fela mo tafoleng fa. Mathata a lena ke a lena, ke a bolena, a tseba ke lena. Ga se ga botse gore re nnentše re le gopotša mathata a ileng a lena e seng a rena. A wa bolela so boletse so e be gona ra ke be ke lebetse gape jwa letaba ke sekete re no gopela nnete fela tafoleng, re seke ra dukologa solo, re duleng ditabeng gore re kgoneng go berekela nakong re fetšeng moroka a kgoneng go bona ra ka le thuša ka eng. Sa mafelelo di-camera tše ke na le bonnete ba gore mihle le mihle ge le bula difounu le bula di-computer o ka se scrolle 10 times o senke o bona lenanego la pitšeng tše kgolo ko social media, ke ka lebaka la camera tše. Jwale camera tše re ne le lebaka la gore di be gona ka moo, lebaka fela e no ba la gore gore di capture dipolelo ka moka ga tšona tše di tšwang ka moo, ka baka la gore batho ba rata go lweša batho. Le bolela dilo so go sa o mongwe o founela o mongwe o re gape ke ba kwele ba bolela so. Jwale yena o ba mmotšang gore ba le kwele le bolela so, a ka no tsena ka gare ga founu a bogela a theletša dipolelo tša lena ka moka a kwa tše le di boletšeng tše le seng la di bolela. Ka mantšu a mangwe go ira gore di bea rena polokegong ebile le lena di le bea ka gare ga polokego. Mabaka a mantšintši a kwagalang mo gore di-camera tše ke tša go dirang ke mabaka a bona a ona a se a rena la rena lebaka ke lona leo le le tee fela. And-e le eng gape go ne motho o mongwe mohlho mongwe go ka no diagala gore o ile a tla mo pitšeng tše kgolo ka fase ga mabaka a rileng go a diragala gore go be le delay ya gore a hwetše thušo. Ke moka ga a boa ga a ka no re botša date fela re kgona go ya ka gare ga mafaratlhatlha rena ra hlola ke moka ra mo hwetša ra tseba ra wa re re šaka nnete o be a tlile pitšeng tše kgolo ngwana modimo ke moka napile a napa a kry-a thušo le semetseng. Bagešo ke tlo bapala setsopolwana fa, ge ke fetša go bapala setsopolwana re nampeng a re tsene ditabeng. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga azishe thobela ntate Moremi le ntate Kakapa. Nna ke ngwadišitše ke ngwaletše pitšeng tše kgolo gore e nthuše ka gare ga lapa laka. Ka gare ga lapa laka ntate Moremi ntate Kakapa go ne boroko, ke ba jutša ke bana gore gabotse a go hlakane selo ka moga ke bereke ka
ka mo ke na le bothata jo bongwe ke sa le ka dula le monne mongwe wa go tswa kua Mosambiki. Monne o ile a tla ka gae a tla kgopela go tseba ka lapeng go tlogeng moo a nkgopela gore ke ele ena ga gabo. Ke tsamaile mo kgwe ka lefaseng la Mosambiki. Ga ke fihla kwa re tsenetse bolwetse jo ba reng ke malaria. Ba fetša ngwane mte a hlokofetša a palla go gore ke tle boe le ena ke tle ke mmoloke ka mo gae ka mmolokela gona kwa. Then jwalo ka morago ngwanela o tla mo go kgaetšedi ya gagwe wa motshwenya o mmotša gore le ntahlile. le mmoloketse gona ka ko pe ba re ke mang ngwane o ina la gagwe a bašante mang Abashanti. taba tše di diragetše pele o e tla go gahlana le mogalabo wa ga Mariri. mogalabo wa ga Maruri ke mogalabo wa ka bošeng nna letswele re ile re fapana ra tlogelana a dula le mo mosadi le nna ka dula le mo monna. Ke mengwaga re tlogelane mengwaga metelele. le tlogelane mengwaga mekae? Mengwaga mekae ke mengwaga mekae mogalayo tate Mariri tlogelane ka 92 ra tla boa ra kopana ka 2008. go ne modumo mongwe ka moo ka re go feta sefofane go ba go feta bese. ya ke a o kwa le nna ge o kgaogana le ntate Mariri be le ne le bana ba kae mathomong? pele na le pele wa ba kae sese ge o kgaogana le Mariri bone bana ba kae? And then go ndwa le bana ba sese ka moka ga bona ke ba ba kae? ke 8 ke 8 gore kgaoganong ya gago le ntate Mariri go bile le 5 ya bana ka gare. bathong ba modimo 3 plus 5 ke bokae? goba 8 minus 5 Ga ka ntšhitše ke eng gabotse. go bile le 3 go bile le 3 ka ne ena o ile go bona mmile ra dira ga ba babedi gape ba mafelelo. okay tšwela pele. Ambile go tloga moo mma go nna a re kwana gone jwale Mo wa boa. o sa gakanegile ke kgopela go botšiša mo o na le bana ba ba kae le mogalabola ba go tswa ka kua Mozambique ba bararo ba gona ba o dula le bona gone bana? Alright ba ka ga Mariri Mariri a o ne molato a kere le tabeng a o ne molato ne? Alright so gone jwale mama o ga ka ntšha ke eng ka gore a kere le a tswa la swara ke malaria la alafa la fola ka madimabe a a tšea o mte ke mokana ke ge re boa re tla ka mo gae Ee. o fihla ka mo gae ke ba tlhalosetša gore o sepeleng ga rena re tsamaile so ngwane o mongwe hlokofetše kua o bolaile ke malaria and ka mo gae a wa go sengwe ba le bothata ba no ra bona ke ka nako e leng gore ke be ke sa dula le yena monnole and then go bolokeng ngwane o mmolokile o ne le ba bogadi ba gago kua a go moteo wa geno a tlileng a senke ba tseba o ba go nyetse monnola a o no tla go tseba ka gae fela o ba romile bomang o ba rome mašaka gago mašaka bua meloko like a kere ba no tsebana mo kidnapile ba fetse ba re ke meloko bona o romme batho ba tšhelete gona ba no e kgobokantšha gona mo dirumong mo ba dulang ba go tseba ka gae ka yona gona so Moroka o tseba ke direng a ke dire so kgaetšedi ya rena o tseba o tlo re mola nako e sepetse ya ba gona tlhaloganyo e boa a huthumala
nako e speech ao ke nya go hlalosa o tšwela pele and then ge re boile ka mogae namile ka fihla ka ba hlalosetše then ao ka mogae senke ba le bothata a tšwela pele nna le monnola ra dula nampile ka morago ga nakonyana ke ge mogala wa ka namile a kgopela go bua go nna ka baka la gore o re ba senya ke badimo a mpotša gore mokgekolo sentse gore nna le wena re boelane ka baka la gore lo jaaka di tsamaye gabotse a wa sengo ba le bothata namile ola le yena be re šitše re thomi mo sephedišane gabotse namile ka bona gore bokaone ke tlogele ola ke boele go tate wa bana ba ka nnete go pile jwale re kwane nna le yena ka tšwa mo le yena a tšwa mo mosading o na dula le yena ra tšwela pele na ola le yena o tšwetše pele then ka morago ka kwa gore ba re o hlokofetše wena ge ke kwa gore o hlokofetše a wa senke ba le bothata ka baka la gore nna ke dutše le mogala baka ba mmoloki ba ka nnoko ba re ba mmolokile gona kua Lufanteng nna be le gore ge ke tšwile go yena ka ona mokgwa o fela so taba monna ka wa Msampi Moroka Obane nkore ke thuše batho ba gore re tle re kgone go boloka nako ya rena ya mmereko yeah ka gore mo ke bona mathata a magolo thobela ntate ka kapa nna ke nna ntlale phala mo Manapiane mo Lerapong crossing ntate ka kapa kgopela thušo go tleng ga rena mo re na le mathata ka malapeng ke ne mathata ka lapeng la ka mathata ka lapeng la ka tate ka kapa ke itse ka then ke kile ka kopa le monna wa go tswa o motswantle monna o nkrile le bana monna ga nkrile le bana ke mokana a te kgorosha ka mogae a tla tseba ka lapeng a nkgopela gore o tseba ga gabo ke tsamaile yana ntate ka kapa ra ga gabo ga re fihla kua re fihlile kwa ra hlasela ke malwetse a e leng gore ba re ke malaria le ka pati a tšea ngwana o re mošeile gona kowe re moloketse gona kowe hlokofeletse gona kowe a šala gona kowe ngwano ke bolelang ka yena ke reng re mošeile kua hlokofaletše kua a se ngwano e leng gore kua mogalabo kua aka o e leng gore ke tlogile le yena mo gae pleke ke re ngwana o šetse go yona ke pleke ke Msampiki monno e be le Msampiki wa go tswa Msampiki jwale ngwanola wa boa o tshwenya ngwana ka wa ngwanyana o mogolo o fela a motlela gantši mo diponong jwale tate ka kapa re kgopela thušo go tloga mo re na le a mang mathata e leng gore ka mogaka ga re ne boroko re tshwenya ke dilo tša bošego maribiši kore a re phele gabotse bana ba hlasetše ke malwetse ka mogae le rena ka mogae ga go ne tšwele pele ga go bjare ke motho kore re phela boima ntate ka kapa ngwana mathomo ke bolelang ka yena ke reng ga gabotse ke ka mathomo o hlakahlakane ka mohlogong no bona a hlakahlakane ka mohlogong then o bobedi o lla ka dimpa tša gage di a kokomoga sometimes o lla ka hlogo o lla ka dipeini and o ka re ne problem a go tšhabela ke monagano ga bose ntate ka kapa ge ke re bana ba ka ba bajwa ga ke re ba babedi fela ka moka bana ba ka ba bajwa ke malwetse a go fapafapana nambile re tle tabeng ya sekolo bana ba ka ga botse ntate ka kapa ke lekile gore ke ba tsentšha sekolo mara go no pala ga ba thoma ba ya ka secondary ba tlogela sekolo ka moka bano ba ka mogae ka moka go ne wa berekang a go ne wa tseneng sekolo go hlakahlakane ka mo lapeng mola le nna ke sa bereke mogala dule yena ga a bereke then bana ba ka ba le ba bannyane ba le ke lebeletseng gore
ke bone ka re ba tlo ya sekolong ba nako ngwe ba ke tla ba holofela ba sekolong o mongwe wa moshimanyana o no phela a buile sekolong a lla ka hlogo a lla ka teng a re kwa dipeini ka moteng o bua sekolong e sa le nako then o ngwanyana le yena o no ya sekolong mara ga a bua le yena o lla ka hlogo o lla ka teng ko re nna a ke tsebe gore ga botse ke eng ntlhasetseng ka mogare ga lapa tate ka kapa re itse ra re ge re ntse re ya kua le kua ntate ka kapa ra ba re kopana ka ba ka fetša kopane le motho a mpotša gore ka mola ga ka ba apetse selo mo keiting selo seo motho o tlile a se epolola a fetša go se epolola selo seo ke se bone ke be le lepotlelo le phuthetšwe ka lešila le lentsho letlemiletswe ka lešila le lentsho ke lepotlelo le lennyane ka mogare a ke tse gore ke dilo ba tšhetše dilo ka mogare tlemme ka lešila le leso mola go le jalo ntate ka kapa ka morago ga ge ba poletše ntwele re sa no bona merithi ka mojarateng le go robetse ka mongakong go no bona go fela go bonala merithi so jalo rena ka nako ngwe re fa re nagana gore ka nako ile go a tlhokofala ngwana ge išwa mafelelo ka mo ka 2021 ngwana ge išwa mafelelo ile a tlhokofala ka mogae jale re fa re no gore maybe ke merithi a gage a re tsebe gona mong ka gore ge re tswa ba re botsa gore ena a robala wa e bona mola le bana ga ba robetse ba re ba mmona ba no mmona a etla ka mogae a fitlha go ja mello ka mogae wena o ngwane wa gešo wa go tlhokofala o bana ba ga ba mmona ka nako ngwe ba botla le katse ngwe ya ihlo le letei le leng ke le dišuu le leng le tswallegile a ke kwešiše gore ke katse ya mohuta mang tšentšhi yena ngwane wa ka wa ngwanyana ke neng le yena mo o tla di hlalosa ka ne tše ding tsona ke a di lebala mara ge ena tše ntšhi yena o sa di gopola Thabelang tate ka kapa nna ke nna Thabile Phala ke nna ngwana mme wa fetšang go bolela moki so be ke re ke tlalletse tše a di boletšeng le nna ke ne le ya ka mathata be ke nyaka go a bolela nna ke nna ngwana gage wa bobedi ke nna o ba bolelang ka yena re o mongwe o kokomoga dimpa ke nna o ke kokomogang dimpa ke neng go fela ke tšhabela ke tlhaloganye ke sa kwešiše go diragalang ka bophelo jwa ka sone ba re kgopela thušo ntate ka kapa gabotse re lebeletše le ya gore le re thuše ka ngwana o la a re tshwenyang cause nna a ke robale bošego tshwenya nna o tla mo go nna lla a mpotša gore re mo lahlile so ka botša mama ka gore at least a bone le ena ka baka la gore le tšhelete yona e gona ka baka la gore ga go ne wa berekang ka molapeng ba ino tshepa tšheletana sasa ya bana ba babedi le tsona di 350 tšeo gabotse sometimes gore ke fela ebile ke nagana gore ke ne go latlhela ke tlhalogano ke ne gore sometimes ke no ke sa tlo ke ya kae and then ke tla mpateng ke kopane le ena ke mmone ke sa re ke tlo mo lebeišiša gabotse wa timelela sometimes ke kgone gore ke tsamaya mpateng ke mmone gore wa le mo pele ga ka mane ke ena so and sometimes ke wa mpitša like ene ke a mmona ke mmone ke robetse sometimes ke wa mpike khotse ke tsamaya mpateng ke mo bona a tswella a mpitša ge ke thoma ke makala wa timelela sometimes o nkgapa ka matso ke a mmona o nkgapa ka matsogo so a ke kgone go kwešiša gore ke nna ke gabotse go ba go diragalang ka nna mola mara ena ke a mmona ke ntse ke sepela ke se ka robala life ke a mmona jale ke ile ke thoma go bona dilo tša mohuta o nna ka no dipotsa maybe ge nka shifta mo gae ka go dula ga bo mama ka go bana ga bo mama ka go ne motho ka maybe go tla ba kaone ke tla ba kaone jale ke ile ge ke fihla kua le gona ka dilo ye ka no makala dilo ye ba wes ge ke ntse ke le ka mola bo mama ka ke bona tsebe ke di bona kua ke di bona le ka mo le gona ka kwa ga bo mama ka ene ntwe ntla bang
go jula go ne toilet engwe ya gale e jula dikatse ka mogare katse jalo ke taba ke katse tse dintse katse tsa gona di tswa boshiwa ene engwe e ne le ke ntshumo ka moka mara e hlole ke le white jale ke ile ke thoma bona katsela le gona ke e wetse gape ke no e wela mola toilet e tswile ka bana be le marega na kwa gona ke bona ke makala ke bona katsela ke re ke a gopola ke thoma gopola man katse ke la bana ba phelang ba bona mmangwane a hetla le katse ba re e black and white e hlolele ba re ya ihlolele shweu ya ihlolele shweu ya ihlolele shweu le le tee ya one eye so nambile ha ke kushishe ene ka mo boshego ke re ke robetse ke robalana le batho motho wa monna one day dilo tša motho ke ntse ke lora gona ka mogolo sometimes tšatši le leng ke ile ka tsoga ka phafoga ka 3 ke no tepotsa maybe ke modimo ba nyaka go mpontša ka phafoga ka 3 e suka ke swere ke morote ke ya maroto awa ke a rota ke tlo makala mola be ke robetseng gape go ne ntongwe ha ke kushishe gore ke tla ke mogala yo mong sala hlokofala gale goba ke tla re ke ntomang mara yona ke motho gape ebile nto gona e shoshobane mo sefahlegong a ke kushishe mara yona a se tshweneng o ka re motho gale go shoshobana so ntwela ka re ke lebelela ke makala ke lebelela ntwela e ntebeletse ka go kwata ntwela a timelela so ntwe a se mathomo ke bona la bobedi and sometimes ke tsoga besho ke tsoga fro ke no tsoga ke kolobile a ke se problema ka keng ene ka tsela echo yona ya ihlole le shweu ya mmalo moshu mo lihlo la mo ra re robetse gona ka kwa gae ka bana ke ile ke thotte ke le kwa gae kwa ga bo mamaka be ke tsamaile le bana baka ngwana ka wa mathoma mpotsa gore mama gape wa bona ka tsela o e bona ka kwa toilet ka re ka tsela gape ke boshigo ke bone e tla mo le fastering so ge e tla mo le fastering mara ke maketse le motho a pere a itshege na mela mo stupu e change e ba motho wa mosai a pere mashila a mantsho mola mmakeng ola wa mo white ke mo ihlole a le sheileng ka mo go le leng o pipeditse ka le shela le lentsho jwale mmaka a kushishe ena gore ke ihlolele tee mara yona e pipile ke leshela le lentsho nambile ka mo le le shetseng le seng la pipiwa le ne le round le ihlole le round le ke round e tshweu so nambile ngwana la ntlhalosetsa re ntola mama ke bone e change e ba motho a ema mo a pere mashela mantsho a ntlhalosetsa ka moggo e le goreng o e bone ka gona jwale ntate ka kapa be re kgopela thušo ka nnete ene ntate ka kapa be nna ke ile ka ba kgarebele le gore ke be ke ne monna le motse wa le ka kutwaneng wa ka so gona ka mo be ke julang go like le gona be ke no bona meriti ke bona goba ke tshwene goba ke eng nto nngwe ya mapela magolo gommene e tla mo go nna e nthobala ka mo ke re ke jula le motho relationship tsa ka di last nka no jula le motho more than 6 months ra tlogelana ka jula le motho 8 months ra tlogelana ko mo ngwageng ke ba ke santse ke change ke jula le banna be 6 months ke jula lo 6 months ke jula lo mongwe ngwaga wa fela ke ra hlalana ke thoma e nngwe ga relationship so tate ka re gopela thušo ka mo bana ba gešo ba jwa ka mo nna ke kokomoga jimpa ka mo ke phela tlhogo ka ke kushishe gore e dira jwang e phela e opa ka re ke tšhabela ke no bona gore ke tšhabela ke tlhalogano ka dilo tše ke di bonang re gopela thušo ka nnete ene gape ntate ka kapa gape se nna ke motho wa moya jwale mara ke tsebe gore sometimes ke santse ke dire jwang ka ona ka le ona wa ntlaisha mara ke tsebe ke santse ke tšeefe tsela kwa ka tswe ke khwetša ke khwetše tlhatlo ya yona ntwe ya nnete gore ke santse ke direng a ke khwetše tlhatlo ke tsebe ke santse ke direng gore ke le nna ke be shapo ke be motho e le gore ke ba ga botse cause le ona ke o mongwe e le gore o ne go fela le ona o ntshwenya jwale ntate ka kapa ga botse se snapang se re hlopha ga kudu
ke kwano ke wa sekolo o kgone tšhaisa sekolong e se nako ba mo tšhaišitše kwa sekolong ka baka la yona bothata jwa gage jwa ka mo teng le dipeini tše allang ka tsona re ke mohlaba mo pelong le yona hlogo eo ke yena napang a re tshwenya thomatse ka bana ke yena a re isang godimo lefase mo le go bošego a re robale re lala re popotletšana le yena o fitlhelela go isa ka mswane le gona ga ya sekolong o no bua a ka no bua ka nako ngwe o no kgona bua ka bo ma 11 nako ngwe o kgona no bua ka bo ma 9 sa le ka pele re tsamaile thomatse mo ile gore re šetse re tšo bua le dipetlele ha re sa tseba le go bjale re santse re lebe kae ka baka la gore pholo yona ha e hwetše ene ka mo le gore re lebeletše yena rena ba bang ba kimma go rena o no lebelela gore at least nna re sa le kaonana ka re kgone toba le ge le gore mare re goga boima mare re lebeletše ola a llang re lebeletše ola bošego a sa robaleng a llang ke yena napang a re tshwenya. Alright, yeah. Moroka ke nagana gore di kwagetše gabotse di tloga di kwagetše gabotse ke be ke kwa sese a panya kudu mo e leng gore ke bone gore tše dingwe tša dinnete tše di boletšweng ko di-voice noteng especially ka motlhakoring la gage ga re tlo go hwetša nnete ya tsona gabotse especially mo latabeng ya ngwana wo a ileng le yena kua Mozambique ge ba fitla kua wa swarwa ke bolwetši ba malaria ngwana a tlhokofala ke be ke sa kwe a e kgwatha ya gore ga se ngwana wa monna o wa motswantle potšišo ko gore e be e le wa mafelelo na mo baneng ba gage ba beng ba le gona ka nako yeo na papa go ngwano a hlokofale sese papa go magorena o gabotse ke sharp le kono ba ke tshogile nka re le ka mathomo ke tla molong jesu o tshogile ebile o tshoša le ke gore mo e leng gore ebile a o kgonne go tseba gore o ne bana ba ba kae wa mafelelo be e le mang go diragala eng nako e ya sepela ngwana gešo ene nako e sepelang re tlo le ntšha ka mo ke leseng ke le bolela dilo tša lena ene mogala bo ga a tlo tseba re sontša le thuše godimo ga eng nako ye ke ya lena le ba leng ka kua reception ge le tšwa ka mo ke nako ya bona so ga re tlo dumela gore le tle le je nako ya bona mola re lefile nako ya lena and then le sa kgone go hlakiša ditaba tša lena gabotse ya go mafelelo nna le gona ba nyanya sa le monnyane koko ngwano a le nku kua tate kua ga go pa ba go boditše ga a fetša go hlokofala ke kgopela maiko le ka batamela magorena re gopela le tšhone re adimile tšhepise gore re tla lefa yona ge re tšwa ka mo thuše malefa tate ngwana ba go boditše gore o robetše ge o boelana le mama alright badimo ba go buše ba rile gore wena le mama le boelane and then o ile wa re go kwa gore ngwana wa gago o šetše ko Mozambique wa reng ke ba le maatla ka bakeng sa gore ke ne tšhelete ya gore ka molata Mozambique ne ka kuša gore le ena o kua Mozambique o tla ra go tsebe gabotse mo ne ba le gona a ke tshepe gore mama a ka palelwa ke mo a bileng gona ebile a boloketšeng ngwana gona ene ye ke nyakang go no le botša yona ya nnete ngwana ola o swanetše go latiwa ka go epollwa seng ka go latwa ka go lotši ya mobu wa gage o swanetše go ya go epollwa bitla la gage le thothwe kua bolokileng gona ngwana a tle mo a tla bolokwe se ga gago yeo ebile a go ne gore ba re tlo e jika ra reng ka re go ntse le badimo ba go bušitše o le mo o leng gona ene o ne bana koo
ba re boela morago mo le gona ba le o ile dilo di senyegile ngwana o la santse a latiwe a ka sebe mo ba sa mtsebeng batho ba le ba phasa ka kua ba bolela se ga bo bona mokgekolo wa gago o monyetše pa a ke montšheditše o montšheditše bonnyane a la hlabiša pele o tsamaya goba ka morago ga ge le boelana ka morago re boela and then mama ka gore mariri o tlile ntšha bonnyane kgomo tšela tša kua ke ba gamang ba lebe ba go nyetše ba ka kua ntle ba ga masinga ba ba se banyala ba ine o tlo tseba ka lapeng bale kgomo tšela tša go tseba ka lapeng tša ga masinga di kae e be no ba go tseba ka lapeng 500 e le nyana ene wa e bona re 500 go baketse bothata bo bongwe bo bogolo ba gore go nfele le o patela di-1000 tša go lata ngwana ku ka gore ngwana o ga botse bo se wa tshwanela go sepela le yena go a kua ga masinga a kere wena le masinga be le tshwanetse go ya kua le o tseba koo and then ngwana o le motlogele mo gae jale ka madimabe go fitlhile gore ngwana a wele ke taba le bolwetse ebile a ba sepele ene ya ba bošaedi bo bogolo mola ba ga masinga ba go nyetše wa la be la boloka ngwana ntle le gore le botse ke ra ba ga mariri la be la boloka ngwana ntle le gore le botse ba ga mariri ba geno ba sebe gona ba ga masinga ba tšea maekarabelo a go boloka ngwana wa motho o mongwe le golle wena le mogala bola kua le tlogelane o buetse go mang go mariri then ba ga mariri ba nyaka ngwana bona se se ngwana wa go no ra se ka letshwenya o sa tlo letshwenya ene a tloke ditaelo tša gore ba raye gore ba dišiwa o lata o nyakega go nyakega gore a ye go latiwa a ye pollwe a tla bolokwe segagabo nageng ya gabo kgorong ya ga mariri ge mariri a nyala a fetša mara fela mariri a ka se dule le wena mama batho ba ga mokete ba go kokotetše tšee ba go kokotetšeng ka tšona o di bušetše morago ande go ntšwele ke bothata ka lebaka la gore o šetše o ne bana ba koo ba bangwe ba kana batla ba re wena go tsamaya ba re no bona ba nyaka rra go bona ande jale bothata bo thoma go wela bo malome ba amogetše bakgonyana ba babedi ka gae e se ka thato wa bona ba etla le wena ande jale gone jale le nyaka thušo ya mathomo ke gore ngwana a latiwe thušo ya bobedi ke gore mogala bo o buile a na le ba boditše badimo gore o buile o mariri na then bana ba le ba mogala bola ba ntšheditšeng a ba kokotetšeng le o bereka buang ka bona ba ga masinga nna nore kane ba no ba gona ba no ba gona maybe ke kgomo ba e gapalele a sepedi wa re kgome ya gape le nama gape kgomo re gapa le namane ye re e hwetšang seng ya gore ke e be buang re be re ratana re be le diphapano ge re boa re kry-etse dingwe tše re sa di tsebeng le ka go e gapa le namane mara ba tlo gola bana ba le ge ba gola badimo ba bo bona ba re le rena re ntšhitše tšhelete ene ba ga bo mme ba eamogetše ba tshwenya go swana le ka mokgotate ba mo tshwentšeng mo a leng gona gore a ba boe le tlo dira kare tate a buša ke lerato o bušitše ke badimo so bana ba le bona ge ba kare badimo ba bo bona ba banyaka le tlo re no ba bothata ge mogala bo a gešiwa re yena wa bo amogela tšeang tšhelete la ga masinga le e bušetše morago ene le lateng ngwana o la kuang tene le tšwane le ba ga masinga masinga a godiša bana ba ba gage a ba iša kua ga gabo go tšwa motee yena o ba go tšwa moteo ba ebile wa mafelelo ka nako eo allright ke kgopela go botiša potišo mapele ma le reng go tšwa gabotse go tšwa re ba gage re bala o moiwane wa gage wa masinga ko moiwane na a bula
and then o a re a tlhokofetseng e be e le o mogolo go o a bulang. ee be ile mogolo le rena be le nna be ke le gona. Okay. So ka nako e mama a ya Mozambique o be a sene ngwana le Masinga ba bile le bana ge ba boa. O tlogile ka mo a ne ngwana mo iwane le Masinga. Wa Masinga e le o mogolwanyana. E le monnyane wa bulang. Wa tlhokofetseng ko mogolonyana o wa tlhokofetseng. Oh, okay. O tlho le dutse nako e kae ko Mozambique mama? 6 months. Le dutse 6 months. aowa batho aowa 6 months sese Ba dutse nako e kakang? o ka re ke mengwaga mebedi go iša go e meraro. Mengwaga. Eyo a se mengwaga aowa ke gopola gape re jala Christmas to gona ko ke yona. Ke 6 months. Alright. Se ra fetša ngwaga. Alright. O ne passport o sese? Mara ke a kgale. Moshe expire. O na kwela le ya le sepetse ga botse ka dipampiri. Okay. Malome rena re direng gore re late ngwanola re mmusheng, and then 500 ke tšhelete nyane. Ke no rela gore ba bang ke nnete ba e hloka fela a se e ka re swarang matsogo. Mokgala wa modimo ga a dule ka go lokologa le mosadi wa gage a go tšeiwe 500 re e bušetse morago ga Masinga re mo neeleng yona. And then re tsebeng gore buale le ba ga Masinga yena ga re ke amogetše ngwana o mo amogetše ke baratani bona ile ba babedi. Tša pele a re di tsebe re tla no gahlana le tšona ge re ya koo re tla bona re berekana le tšona buang. Akere fela ntwa ke temošo go batho ba bantši gore go hlala monna a šetšeane le bana ebile a kokotetše mosadi ke kotsi, gobane ge o šala o kokotela mosadi o tšea bana o ba batametša go fane ya gabo bona, o ba batametša medimong ya gabo bona, o tsebiša badimo gore go no mo o boneng gona. Jwale tate ba tšwa go mmuša kowe mosadi o bo dula le yena tate bo se boa mokokotela goba bo nyetše bo ntšhitše magadi. Heba Alright. ba ga mosadi go dula le yena o dula mo ntšhetše Le ana o ne mo kokotela. o kokotile ka bokae ntate Mariri? 550 ka ngwaga mang? ka 92 93 Mbele ntši. And then ka mo go bua le gona wa kokota goba bo šitše o ile wa kokota pele? ke tsebile ka lapeng pele a ko bua ka ntšha ka montšhe ya 10,000. Okay. Ke papa se mara o ka re a kgotsofatše ke 10,000. aowa a ke gane selo. Alright. Alright. Sesi taba tša lapa la geno di no nyako lokišiwa ga botse, and then mama gago le yena a tsebe mo a emeng. Re ka omanya bo malome mara mo gongwe phoso e dirile ke mama. Akere ene go ntšwa le tate le yena o tlogetše bana ba bang ka ntle ba e leng gore o ba kokotetše, wa bona gore e sa le bothata bo bong gape. And then wena gore bone monna kgaitšedi ya ka ebile le tloga le ne le mokutwana be ba go kokotetše le wena ya wa kokotwa felo fa ya mo wa kokotwa. A ke tsene mo gannyane batswadi ba ka ke kwele le bolala taba ye nngwe le re go na le bothata ba ngwana o na le bolwetši ba go lahlegela ke kgopolo o gae ke abuti ya lena. Abuti le moreeletše kae? Moretše ga gešo. ka bo mamaka Abuti papa ge ke Mariri. Ntate Mariri nyala o fetše
le tšeeng abuti o mo iša kgorong ya geno o mo rielele kgorong ya geno leina le kgona go tshwenya ngwana ene leina le kgona go ria gore ngwana mogopolo wa gage o šešerekane gontse le o godile mo e leng gore go ntšha magadi tate mogolo wa go go swanele ye go swanelang ko gore o tlhabe o fetse ke ya go ya bobedi ngwana o wa bajwa ngwana o nyaka go alafiwa ngwana a ka se alafiwe le dutse le yena ka gae go ra gore santse a tloge ka gae a tle re mo nyakele thušo ngwana a kgone go thušega tate mogolo lapa le o dulang ka go lona gone jale la mmanapiane ke le le nyakileng ke mme ka kua goba ke lapa le le nyakileng ko wena ntate mariri tama le le nyakileng ke nna le ena le begile ke mang awa sengala a ba le bega a kere ya and then bana ba re ba gatlana le bothata ba ka tseya leitlho le tee le lengwe le reke le lešweu e bona ko wena sese ko like bana ba thomile ba e bona ka mokgwa dipono ge mangwana ka sa tšo tlhokofala e tla le iko ka ge ba mmona a ne le yona ka tseo so nna ke ile ka tloga ka motseng wa ka re le gore re fapane le mogala wa ka boela gae ge ke fihla kwa gae le gona ke no hwetša e le gore ge ke ntse ke bona tsona mena ngwana la gešwa go tlhokofala ka rela mama ka re e re kotšola ka kua Newston ka baka la gore a go motho wa e bona nampile ka tsamaya Newston mo ke balang ke ga bo malome ke ga bo mamaka ka go dula gona malome na se gona na le Pitori ka go dula gona jale one day ke re ke tswala ka montle ke a e bona ka tsela mola toileteng ya gale mola e le go ke be ke kwa bana ba re mama go ne ka tseng go ne ke ka tse ka mola toileteng ya gale a ke se busy le tsona one day ke bona ke ithu ke bona yona e bana be ba phelang ba bolela ka yona kua gae ka mo ke white nampile mmele ka moka ko mo black ka moka mara mo ke tshweu so ngwana ka mathomo moshimane o tlo mpotsa gore mama wa e bona ka tsela o e boneng kwa toilet ke re gore ke lore le bošego e tla e namela mo stupu ge e namela mo stupu mare fetoga motho wa mosadi motho o apere mashila swa mantsho nampile mashila o pipeitse ihlo le leng ka shila le lego le white le re le bona ke le šetšeng ka ntle wa e bona mola e le gore ka mogae ka kua ga bo mama ka le gona be go sene ga go ne boroko total at all ebile gona go west ka le go fela ba fedile go ne o šala kgaitsedi taba ya lapa le e leng gore le bona di ka tsentlong ya botshwela mare ke nagana gore taba gona gore re ilokiše go nyakega gore kua go berekiwe and then nna nto ke nyakang go ikwešiša gabotse mama le ntate mariri ge ba šala ba tla tlogelana mo e leng gore ebile o molomong santse a tsamaye sebakwa se segolo beileng gore tlogelane nako e telele soki mogala bo aka nna ne le motho mongwe wa go no ra tsamaile a se ka boa then ga a boa a ke hotse mabaka a nnete a gore wae a ba dutse nako e telele so mara le a tseba gore ge batho ba ka hlalana nako e telele pele ba boelana ba swanetse ba phethe taelo ya go tloša tše e leng gore ke tša ga go tswa le tsona kua utswang le o ke tša gage utswa le tsona kua tswang ga senke re se dira seo ebile re sa tsebe wa tseba mama ke nyaka go no go hlalosetša taba e nngwe ne ge re ka tlogelana ra tla ra boelana go ka tla go a feleletša e le re yona ntola e re riileng gore re tlogelane re tle re tlogelane gape a gone lenyalo la go hloka mathata a le gona ene gone jale mogala bo a gešo o sa ne le mathata le wena o sa ne le mathata ge motho a tsenetse tša marato le batho ba go tswa ka ntle ditumelo tša bona di ne le ka mokgwa e leng gore ba dumela ka gona le rena ka mo go ne le ka mokgwa re dumelang ka gona ditaelo ge re di phetha ga di swane
ba phetha ka mokgo ba phethang rena re phetha ka mokgo re phethang ge ba šala ba go tšea ba ya go gatiša kua ga gabo gona go gateng kua ga gabo ke gore medimo ya bo bona ge batho ba le ba phasa ba ba botša gore re ne ngwetšiše yona go bohlokwa go laela go botša badimo gore nna ke sa le ngwetši ya ka mo nna ke a spela ka gare ga kamano ya lerato ye e leng gore motho o ile a gata bogadi ba gage ga a no tswa o kare re no gahlana mo latseleng goba ge re ya shopong tše di rileng re ya go reka o swanetše o laele batho ba le o boofetse o kry-e motho a go hlapiše a go tloše maswisi le dikudumela tša batho ba le tša kua le tate le yena a hlape a tlošiwe tša koo a beng a le gona and then le boe ka gare ga motse ola ka gore mo gongwe go šetše go tsena bosebara le ona o berekiwe o hlatswiwe gore motse ola o tlo o kgone go ba le lerato le bophelo wa nkwešiša se se ko mogolo mo e leng gore ke ne nneta gore o ba nyaka papage le ena bo o sa nyake papago bo o sa fele o botša mma gore o nyaka papago o be ke sa mmotse mara ena be ke monyaka bo o sa kgotsofatše ke masinga eban a ba petla molomo ya mobedi boa mo masinga o ba sa go kgotsofatše sese why nna ke mohlwei molato ke sekata one eban ke eng o re ke eng a wa dia phošo bolela ke sekata one ke eng sekata one ke eng sekata one ke motho a rape mapele goreng o ka ntšha mantšu a maso o ile go dira dilo tše o ile wa botša mamago a reng a ntengela o no potsa gore tlo nkiša sepetlele mama ke before ya Mozambique go ba shabuile Mozambique ke before mama wa itse ba taba e wa dirang wa go nento kileng ka e dira no bolela nnete mara mama wena o be o kwana natšo malome wa itse ba taba e a o e tsebe mama wena ge o sa dira selo go ne le motho wa family o ileng wa o bolela le yena ka bothata bo e leng gore be bo tlhagela ngwano a go bolela nnete a senke actor selo a ke sebe gore be ke le jwang kore a ke sebe nna ke fela ke tipotšiša le gone jwale ke re mara go tla jwang gore ngwana a tlhagale ke bothata ke senka ba ka botšela tlhogong ka nako eo se se go dirile ga kae ditaba tša go swana le gantši be ke šetse ke le mosadi ene ke be ke le ngwana ke ne 10 years e be e diragala mosegare bošego ge mama a le gona go ba se gona a se gona a mpotsa gore nka bolela o tlo mpolaya wa bo wa fetša o phutše sekako o botša mma ke thomile go fetoga phaga ke dula metseng ya batho o tšhaba taba ye ka ke sa tlhoke sa dula gae a kgosa go mma ka tsamanya ka mo metseng a ba fetša ene ke sa nyako gore a tsebe ke sa nyako gore ba tseo ke mo kae a ba fetša a foundile out ao ke mo kae mara go ka gopola maubane go na le ngwana o mongwe wa go tswa ka kua o ile a bolela taba ye a re ba sa le ba bannyane ba ne go ba gapeletša go tsena ka gare ga taba ya mohuta oo gona mo lenanego le o ile a tla a re ke molao wa kakua so ge se se a e bolela gore taba ye e thomile e sa le o monnyane ka botse gore masinga o be a phethagatša molao wa gabo ka mo South Africa mo bathong ba South Africa ene mama o feitše ngwana o mo feitše thata ene a se ena a noši bomme ba bantši ka mogare ga malapa dilo tše di gona moroka bomme ba di dutše ka di dula ba kgomotše ene di hlolla bana di enga dilo tša mohuta o ka gore o gopole gore moroka ga gone
ngwana o a ka phaiwang thetho ka kgang and then a tle a tswela pele a tipsina ka marato le banna ba yena a ba ratang ntwela ga e tloge moroka mo go yena go ntwe le ngwano a ka no be a bona o kare dilo tša gore a se ka dulela ke masogana e ka ba taba tša boloi e ka ba taba tša eng ganeng yena ka bo yena o ne bothata ka nako ya ge a swanetse a tipsine le batho ba ba gage ene ga a kgone go gotlelela taba ya gore monna o swanetse a be mo go yena a be a fetse mmereko wa gage gopola gore motho wa mme o a ileng a phaiwa thetho ka kgang moroka ge go senke go diragala gore a hwetse thuso ya maleba ntwe itswe ka mogare ga gage monna o mongwe le o mongwe ga e ba mo go yena le ge e ka ba ka taba ya lerato kgopolo ya mme e tšea picture yela ya nako ela ya itliša mo seemong sa gone jwale and then mme a thoma a change ga a change ka nako a changeang ke ka nako e leng gore motho a tate o tseba a le mothong wa gage o teketlile ga gone molato and then o thoma go tlaba ke ditiro tša motho wa mme ga a tlaba ke ditiro tša motho wa mme ba bangwe banna ba feleletša ba fela pelo ba sepela ka baka la gore batho ba bomme gantši ga se batho ba gore ge ba kopana le bokakapa ba botse bokakapa gore ba ile ba tlhagela keng gore mohlomongwe kakapa a tsebe gore ka nako ya ge re swanetse re ipsine ka digwara le motho wa ka ke tlo kopana le 1 2 3 4 and gore a re ke swantse ke se ka makala and ke swantse ke mohleke ke swantse ke tlwaele o gopole gore ge motho moroka motho wa monna a phaya motho wa mme thetho ka kgang o šomiša power ya gore a bereke mmereko wa gage a o fetse a sepele and then ka tlhago le banna ba bangwe le ge e le gore ba tipsina le batho ba ileng ba bona go ne le banna ba bang ba rafo ka tlhago ya bona le ge ba ne le batho ba bona ba ba ratang and then ge monna a šomiša power mo mothong wa mme o a ileng a phaiwa thetho ka kgang tiragalo yela ya nakoela e bua ka moka ga yona then e senya ntwe e leng gore e ya diriwa ka nako yewe jwale mme o destroyile ngwano mme o bile leshaedi kudu go feta kudu gobane sa mathomo ke boletše taba ye nngwe ka re mama a ke tsebe gore mo gongwe o be a jile ka le lejwang lepola mo e leng gore o be a sa kgone go bona diphoso tše di diragalang sa mathomo maubane o ka se tlhagele ke lehu wa boloka le batho boloka ngwana batho ba bangwe bo malome ba se gona ba ga bo mme a ba gona ba ga bo papa go ngwana a ba gona go tšeiwa sephetho go batho ba ileng gore ga ba nyala mma ba kokotile ka gae go feta ba le ba ntšhitše magadi ba ntšhitša mme ke phoso ya mathomo ye mme a e dirileng go tla go phoso ya bobedi ya gore mme a tsebe gore monna wa gage o tsenela ngwana wa 10 years and then mme a re kgomola ke go iše sepetlele gape ba leo ke bošaedi bo bogolo ba go feta bošaedi ge ngwana a tšhaba ka gae a tšhaba taba yena o tswa ka gae o ya go maketa ngwanola gore a motse ya mmuše ka mo gae e kgolo e kgone go iketla ka lego ga le ngwana ene ke nyaka go bolela taba ye nngwe mo mme o ile wa mmotša mokgalabo gore mokgalabo la o ba a dirang ngwana gage wa senke mmotša mama o leshaedi o robaletše ke ngwana ba mokgalabo ga wa mmotša go njwale mokgalabo la o be a iphepa ka ngwana gago ga wa mmotša mokgalabo gore mokgalabo la o bong o dula le yena kwa mokhuti wa tseba ka gare ga kamano ya lerato e reng ge re boelana re botšaneng dilo ka moka tše dintša dilo bona go njwale di tšwelela kae radio mo malome ba thoma go tseba taba ye ngwana o be a tšhaba jwale ka motswadi o lata ngwana ka gati o mmuša ka gae ga o dule fase le yena wa mmotšiša gore ngwana ka o tšhabang o bile le mokgwa wa go tshepa mmage a mmotša le ge lenaba le re ke tlo go bolaya mme a tšea ngwana o la mo iša sepetlele ana ba sepetlele ba e lego gore ba amogetše ngwano ba ile ge ba fitlha ba mmona ba re o riile ke mang dilo tše ka gore ka sepetlele batho ba berekang mmerekola ke di-professional
ba tseba gore ge ngwana e tla le so a le under age a dirilwe dilo tša go swana le tše ba swanetše ba dire dinyakišišo tša gore na ngwana o dirile ke mang dilo tše ka gore sa mathomo o ka se treat patient o mmona gore no motho o raipilwe and then rano e tšea ra e dira sepipa molomo khupa marama re kgonayo re kwa dispiri se se ka ka buang ngwana go bala ngwana o a go bala a re tsebe gore ngwana oki o go bala that's why a re ke bona phoofolo mara phoofolo ye ntwa go mmakatša e bopegile ka sebopego se e leng gore ke sa bonna ba go makatša ke lebaka la gore motho o tswa kgole le dilo tše o šika le yona ntho ene dilo tše ka mokana ga tšona di diragala pele ga motswadi mara motswadi ga a bolele motswadi o khomotše that's why ke re go nento mama ba beng ba go dirile yona ene le wena ka bo wena o ne phoso e nngwe kgolo kudu ke bana ba gago yes ba tlo go swarela ene mogalabo a se re o bušitše ke badimo o no ba bušitše kore wa go rata ene o bušitše kore o ne le bana le wena ene le kua tswang o tlogetše bana ba bangwe mara fela ka lebaka la gore wa go rata go le monna le ge mosadi a dira diphoso o kgona go no mo rata fela tše ding tša diphoso a di amogelege ke fela ke botša batho ke re go le motho o seke wa dira phoso e leng gore mafelelong mo e tlo tswelelang gona o ka se tsebe gore santse o e solve jwang go ntse le putšhe kore tabe rena re kwele mo go sesi re swanetse rena tharollo wa gona ebele ge o le monna basadi ba tletše ke ba bantši wa ya sa ye go dithaka tša gage a lata ngwane monnyane so ene gona nkebe a gapeletše go tsenela koboete a phae o sesi a ba mo imiše bo tlo rema ka gore sesi gore ke kgale ke ya legogeng le mogalago ene o gopole gore o ya legogeng le motho a sa morateng motho a sa monyakeng motho e leng gore o leka go motšea boele ka tate a se tataga o tseba tataga tene o tlo mohlomphaua tene gone bole wena mama dilo tše ka moka di diragalang o sa botse ba family di thomang go tsebagala mo radiong o ra re badimo ba geno ba go swarele jwang bo malome ya gago ba go swarele jwang meloko le metswalle ya gabo mogala wa gago ba go swarele jwang ene wa tseba nta go koša bohloko morokane ge ngwana a fetoga phaga a phela mekgotheng batswadi ba go tshwana le mme a ba botse batho nnete kore batho ba no tseba ngwana wo e le e no ba phaga ya go rata banna ya go senya ke go dula gae ya go senya ke go laolwa ya go tetaola gane ngwana o wa go bala ke sho gore ka yona nako e ngwana a ba phela strateng le ba bang ba meloko ba be ba mo jaja ka baka la re ba sa tsebe nnete ba ngwana la le phaga wa gante ngwana o tšhaba go nento a tšhaba mo tšhaba se batla kwa lapeng na re no tsebe maga e tla mo rena ngwana wa mmakatša maditša ka gore tsene ka bokobobane le nna re no itša ka mokgogo so ganela go ka mokgogo go ne le se batla ka bua se mo tseneletse se mo ria gore a tšhala ka na sa re sa dula gae na re chiftile re dula kgole le family bele chiftile ke morarela nako le bilo morarela ke a gopola bele chiftile ke mama goba ke yena mogala bone ke yena monno yena ba try go like ga botsena ba nyoko no re tlo shaga uso le family and then sesi ntho go dirile mengwaga e metelele go fitlhella go gatlana le mogala wa gago wa a ileng a fetša go tšea go iša ka ga gago ntho e ke e thomile ka 2000 be ke ne 10 years ya until ka ngwaga ma nako le re le Mozambique be le ngwaga ma eba o tswa go bua ko le wena le go le gona kwa ga gabo be senoswa iyo mara jwale se be se swa jwang kwa Mozambique ka baka la gore a ke re mo gae mama o be a itswa mme ba ya matogwaneng a ya ditšhomeng a ya kae Mozambique o be a itswa ya ka ya tseba mang o ile mang a itswa mama e se mama no ke nyaka go kwiša gore le kwa Mozambique a ka se o riele pele ga mama
oh Eh. kua Mozambique o ile a re tšeang ke re fitlhetse ga gabo straight ga gabo a re tšea gape a re iša ka ga dithoga tše mo e leng gore motsego le mo gole le go ka re jwa gore motho a ka go kwa moo and then e le ga mammowe gona mo segwe e no kgwetsa sethoga a fitlha a šohlomela a dira majwa a dira dintlo tša majwang nambile a fetša mo nambile mmaka a thomo bajwa nambile a fetša nambile ge mamaka a bajwa nambile ke gona mo re thomang go re go itse bana ba bangwe ka kua ba mosadi ya mopedi ba tšhabile bana bale ko like mosadi o tšhabile o tlogetše bana ka kua wa mo South Africa ee okay nambile o tlogetše bana wa mošimane le ngwannyana a kere nambile o ile ga e re le kua ga gabo a re tša re chiftela mo dithogeng wa nkwešiša a re tša re chiftela mo dithogeng ngwana wa gage yena o re mokgweditšeng kua o mongwe wa ngwannyana ba se nna le yena be re sa fetane a llelo tsamaya le rena a ke rena ba šetse lekokwage nna re ya kore mokgwedi a jula lekokwa gage ee so nambile a re tša re iša kua dithogeng jona tšeng ngwane le a tsamaya a llelo tsamaya le rena ke no kwešiša gore go ba re tšhentšhana ka baka la gore na le kgone gore le kgone ke a lo mašimong ka moswane wa lo ko a no bereka go wena le wola o mongwe and then mama a šala gona mo setogwaneng na ba jwano nano ba and then ko mašimong go riwang kwa mašimong go a tlhagojiwa go tlhagojiwe go tlhagolelwa magia dilo tše ba ditswetseng and then nambile gona mo o le ria tšeo goba ba sa ditiri tšeo wa dira ko le gone o tšea nna kere nambile ka that's why ke botšiša re ko mašimong wa dira le ya go hlagola goba go iwa legogeng na o hlagola o fetse o hlagola wa legogeng o tloga legogeng wa gae napile go sa o šia wena o tšea ola wa gage wa madi jwale le yena o seswa ka legoga ke no kwešiša gore ka mokgoo ka baka la gore a kere ba sa re tšere le babedi le go no tšea nna ka moswane o tšea ola ka no kwešiša gore le yena ola ra gore awa and then ga a fetša ka lena wa go mmabjale ke no se tsebe ne ke bajwa ka nako eo nna wena taba ngwano mama gore o phaiwa theto ka kgang o itsebile le kwa Mozambique gore o itsebile ge le fihla ka mo ge re buile nka re sa tloe re le morare re sa tloe ngwana wena mpoditše o boditše magama kae ngwano mama ke moitše ga tee ya mpoditše ga tee wa tia ke mang ke motiela gore ga a dule ka mogae namile a thoma a bolela wa bona a re nna gona ke tla bolela gore monno ke wa nrobala ka re wa go robala ka thoma ka ema ka re wa go robala monno a re ka re wene ka mmutša mogala ka re wene ganthe go robala ngwano a no humola a fetša a tsena ka koloing a re yena a ke tsoutša re o ditirang ka koloi gona mo a no tswa ka koloi ka fetša ka mmutša ngwano ka re gane ke kgale nto tša mohuta go dira tsona a re ke kgalantira jalo o ba nthetše a re ge ke tsamaya bošego o tlo nkemelela jale ke makala go nti a sa nkemelele taswa ke bolela nna o nteile o nkgwetša ga bokhenzane ke gopola ntongo lengwe o nkgwetša ka kwa ga bokhenzane wa tla ile bošego ne le yena wa fihla wa ntula wa tsamaya le ntega le nketišetša pele ke fihla kwa ntlong wa tšea kota wa ntia go ntse o ntia wa o sa jule ka lapeng ka gorela ka re ke tšhaba monno wa nkata wa re ke wena o fetola wa re wa lahla ka go tela mo fase o fetša wa buša wa re ntwenyela ngwane sa lo monyane for gore a ka robalana vele be ke sa lo monyane wa e bona ngwane sa lo monyane for gore a ka robalana ke tlo miša sepetlele ko mo check gore ka nnete a roba ja se rape yona ka bana go robalana be ke sa jo ke ba type ya go robalana o išitše sepetlele gona wa yo se wa mo iša koko ta se ke re nna a seng ke tseba gore ga botse go diregang ka ne sala nompotša gona mo nto ele ya napo ya tšhabo motlhalogane nna a ke tsebe gore o be go diregileng a ke tse e tlile a tla mpoela go njwale ke šiwale ke boelang le papage ka thomo nagana gore ngwane gape bo sala mpotša gape monno la ba dula le ene be le ngaka o mo tragile a tragile mosadi tafe mosadi a sa gopole seno e le ngaka monno
jwale tabashiwe tate mogolo ntate mariri bo re bereke jwang tate mogolo a nna ke nyako o no thusa gore re be right re kwa lapeng gore nna ke bereke le nna sale sistera ka nompotsa ke bereke sale sistera ka nompotsa gore ne ena o ntšhitše mmerekong ke ding ka soga ka kry-a mmereko ke tlala ke bereka ka kua gagaga ngwana mmago ka gagage o bereka go diang a re ke tata ke phaphalikgong ka kua gagaga mosadi a sepela ya gagabo a era mosadi o okay o anya ke o e ba le mosadi gona mo alright gona mo a sanga no bereka ke gale mo ke gale ka kudu no dula na so wa ne ke nya go nthuše ntate ka papa Moroka ke nagana gore re swanetse re upgrade tharollo e ya mathata nke re thome go berekisana le maphodisa hand in hand bomme ba go swana le ba re no founela vene re sa le ka mo radiong e tle mosware ka gore bomme ba go swana le bomme ba baso ba ganetša toka go phethagala ntwe soke ke ntwe bohloko kudu ye e leng gore ge tate a e dirile wena o le mme o e tseba and then o sa dira selo ga botse go swana le gore wena le monna gago le be le kwana ka ngwana o wa gago ka baka la gore ga go ne motho wo a swanetseng a pallishe toka go phethagala motho o mongwe le o mongwe ga a senya re tseba gore o a senya o swanetse a kry-e kotlo jwale ge bomme ba basoki ba thibela kapa ba šireletša banna ba baso gore ba seke ba kry-a kotlo and then gore a re le bona ke basenyi wa e bona re go jwale ngwano kore a kenya ko go botša maaka Moroka a ka se tsogile a tipsinne ka monna bophelo ba gage ka moka a ka se tsogile ene ga a gopola gore ke soki ka lebaka la gore ke paletše ke go šireletša ke motswadi wo e leng waka e mo hlolola enga e mo godišetša lehloyo mo go mmaga malome ka kapa wa tseba ke sa kgotsa mo ke leng gona gore batswadi ba sesi bobedi ga bona ga ke ba kwe ba gatelela taba ya gore nto mogala bola e dirilego ke phošo ene ba duma gore nke mmušo o ba thuše a re gane gore motho e ka ba ngaka mara go ne ngaka e santše e gapeletše go phaa motho teto ka gang ene a gone gore ke le ngaka ke leso ke nyetše mosadi a e tla ka ngwana le kgaribe nna ka gore ke ngaka ke tseba dihlare ke ye go tsenela ngwanola wa batho a o gona molao oo a o gona o ka no ba ngaka go ba ngaka se gore kgoši go ba molaodi wa lefase ene go ba ngaka ga se gore o feta batho ba ka moka ene go ba ngaka se gore o feta molao ene go ba ngaka se gore o ka tšhentšha ntongwe le nngwe mo South Africa ge o le ngaka o ngaka ya ko o leng ene ngaka e hlomphiwa ka mediro ene ngaka e hlomphiwa ka gore e swara batho jwang a go no re tlo no hlompha le dingaka tše e leng gore di gare di no gapeletša go phaya batho dithuto ka kgang re ba tshepile gore ba ne dihlare bona santse ba hlomphiwe ka gore bona ke dingaka tše kgolo a e bereke ka mokgwa if mama ka bo yena ba nyaka lerato la mogala bo ga e be yena ba nko but se ngwana ga ene if lena le batswadi le palela ko go lwela taba ya ngwana rena re tlo e lwela taba ngwana a ka se diriwe dilo tša go swana le 10 years aowa a ke dumelelane le yona tate mogolo le mama le ne phošo bobedi ga lena a le emelele ngwana lena ene a le tsebe gore ntwe e bopegang ka mola go sesi keng a le e tsebe ntwe eo so sesi yes o e fetišitše mara e sa mo gobatša e sa mo gobatša ene lena a le bo gobalo e leng mola go yena lena a le e bone
se se nna ke tlo go thuša ka go referela go di-social worker di tla tšea that matter ba bona gore ba dira eng ka one ka gore counseling wa e tlhoka onkwešiša batswadi ba gago ba nyaka gore re bereke motse yes re ka go bereka motse mara go na le taba še ese o le motswadi santse o emelele taba go kwaga le gore ke monna a nyake ka ngwana gage a re tlo tšhaba motho ka gore ba re ke ngaka no a se yona nto go swana leo nako ye ke bona o kare e re pata ka phefong ke nagana gore malome ga a šalela e tla motlho mongwe le ena a ke tse gore ba ba fegeleditše go ba le ena o ne tšagage tše e leng gore nna polelo aka go ala ka mogo motlogolo a ka bolelang ko ke le magweng so o ile magweng ke no phela ka kwa gae ka dikereke ke a bona a go ne boroko gore ei gape diera di phile mata ka kwa gae ke le nna bo ke no tlamo kere tate molremi le ka kapa ke tlo le botsa gore go ka kgonagala le ka nthuša gore le kgone go kry-a boroko ka gae mebereko ke a swara I laste gore bophelo ba ka bo ka mokgo mongwe nna be ke no tla ke tlo kgopela thušo mo ke kole sestere le bona motlogolo ba re batla mo go ntate moremi le ntate kapa ka re no gore ke tsamaele le ena le nna mohlomong ke fela ke ba bona fumana piane ba thuša batho kae le nna mohlomong ka kry-a thušo mo malome ke tlo go thuša ka lebaka la gore wena o tlile o tletšetša ka ga ene ngwane o la gore o la sese ore o fela re ga ya ka kua ga ntlong ya botshola mare a bona dilo tša go se kgatlhe ke tlo le thuša malome mosadi o kae kore ge ke re ke swara mo no lesa ke re ke swara mo no lesa kore ke no ba le lese ya kua ke ba le lese ya kua gono a ke swara mo no lesa go swala ona ka mo ke re mebereko no pala ka bona le ka mo maratong ka mo le swara matogo ka nnete ntate ka kapa e reme moroka alright o sa phela ntate ma le re ke masenki o hlokofetše o hlokofetše alright modimo go ra gore o phethile toka gage a gone molato sesi so nna be ke kgopelo ntengela ntate moremi ke ne problem a go kokomoga dimpa o swanetse o kokomoge dimpa a o tsebe gore nto ba beng ba e tsentšha ka mo tenkeng swanetse teng ya ga gore ye go e lekola re tsebe gore bothata ba yona ke eng ene go latlhegela ke mogopolo ke kgatelelo ya monagano ye o sa hwetšeng tharollo ya gona onkwešiša so ke tlo go thuša ka ditaelo fela re swantse re ye go tloša dilo tše ka moka tšeo di rilweng tšona teng ya gago e ka seloke no e ka seloke so ke tlo go thuša re bone gore re ka go fa maybe ba go fa sejišo sa gore o no ba kgomolela o no kgomola bale se ya gola ka moteng o ka se tsebe re sa go nyakišiša ka nako e le boloka ngwana o la kua le mohlobogile la mmona gore ke ena o feleletse o shapo la kgotsofala ena re mmone re kgotsofetse ka baka la gore ba mmolokile ka maboxala ka boxi lela la mahlako le bona lela ala go itirela ba ne mengwe re mekae be le mogolo and then ba no mmoloka gona ka mogole ke poloko ya ka ku a ba re moshare wa tura okay bona ba gona bile ba no motšwa ba mnokela ka mo ba dira ba titirela lepokisana la mahlaka ba motata ka lešela le white and then ba no epa ba molokela ba tsamaya ba mokukišane ba ya gona kua ba bjang ba fitlha ba mmea ko ba bjang gona a la fitlha lena re a tšo be re le gona okay ntane le beile eng se ka sa go bontšha gore ngwana bolena sho awa nte re beileng ebile mo e leng tšere ke moya scotland ba ino sepšhatla ba sepšhatlile mo gare se sa tšetša direkere tše ga gona se se tšere ke moya le gona go tše ebile go le level montse bone le mabitla mang bego ke ka mabitleng gona okay alright le bolokile ngwaga mang radio e kgomotse nako ya sepela bone mengwe ga mekae sese ge le ya mozambique bone mengwe ga mekae o ka re ke mo 2001 gona mo 2003 man 2002 gona mo wa kopola gona mo 2001 it's more than 10 years okay
re tla le thuša ra bona gore re bereka jwang banna ba gešo ge le ne bana kudu ba makgarebe le ba biang kgausu le boleleng le bona le ba hlokomeleng basadi hlokomelang bana ba lena re tla le thuša ke re mama nna go ntse le ke lla ka ngwana o motšhileno ke yone ke re mo a bazo bošogola la kgamega a opa ke hlogo mama ka o ile ga e tswa le ngwana go bolela nnete ba re ba mothebotse ene mo le le ngwanaka ngwanaka wa mathomo ke mothogo wa dipono like o mmontšhitswe like a apere le kgeso gore a le komeng o tswa komeng wa go feta o re mmontšha le komeng a le thabeng a apere le kgeso a swere motse wa e bona tšiki ga motorong ya gago noko ba re wo wa goroga wa loga ge ba re wa loga motorong o makatša ke gore ge ba yaka kua gae ka lapeng la mmaka o kgwetše ba beile dipitša tše kgolo tše tša maotwana o ka re go apeiwa gommene ga potela ka nthago ga ntlo o kgwetša o a le ka ko like ka nthago ga ntlo mara ke leswitso ka maleng wa e bona ka nthago ga ntlo a swere motse a thunyetša godimo a apere lekgeso jalo ile ga ntlhalosetša ponoela ka mmotse ka re pono ya gago ngwanaka a e gabotse wa e bona o go baditše ke eng ngwana o ka re o ne le stitch mo a mo pšhatlile tlhogo le gone kwa sekolong be ba elwa ne ba e kwa mokgwa gore motho ine o tla o re a fitlha meetse ya re o mo tripile oo jale mara botse go tiela sekolong yaowa gona mo sekolong re bapala bolo botse bolo la polelana o re ke mo mapala ga bo o go baditše kang ka tlhogo re tla le thuša kere taba ya bana ba sekolo ya go lwa a ebe gabotse tšatši le lengwe o tla re ke lwa le motho wa bolaya motho go ntšwa le šifa ngwana o rwele di-stitch so re tla le thuša le re emeleng ka mola malome re tlo le thuša tate mogolo re tlo go thuša kere le o wa reng o ka se bereke dilo tše di tseba ke modimo le badimo re tlo bona gore re le thuša jwang a kere ya le re emeleng ka mola magagišo radio gona fa le gona 96.3 IFM moroka a šiba bona balapa la bobedi nke o ba tamiše o ba amogele semmušo prof ga ke le tamišeng ba gešo le kae re teng ke ba gamang koko mina ngingoka mnguni ma wa ka mnguni sesi kwa gamang nami ngoka mnguni oh ba ga mnguni ba tswa kae gae re tswa ka mona di-RDPs gona mo house alright malome ka kapa ba amogela re a leboga nna ke nna ka kapa ke ngaka moremi ke ntatela ke ka mo ke ntate malefo ka fale gomme se re se kgopelago a go lena ba gešo ke gore re kgopela gore difounu di beng silent mo re kgopela re seke ra bitša dingaka ka maina dikereke ba porofeta ka maina baagišane ba rena badudi ba kua re dulang batho ba ba seng gona mo tabeng tša lena ka maina se sengwe gape re kgopela gore le boleleng nnete fela godimo ga mathata a le nyakang thušo godimo ga ona ge le botšišwa dipotšišo le arabeng potšišo tše le di botšišwago se sengwe gape re kgopela re seke ra tekere re ntšha mahlapa mo moyeng ba gešo a re hlompheng polelo re apešeng ka baka la gore sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane re no dulang ditabeng thui especially tše e leng gore re tloga re hloka thušo godimo ga tšona ka gore ya le ke tlo bapala setsopolwana fa kgaetšedi ya ka ke fetša go bapala setsopolwana se o tsene ditabeng o re fe ditaba tše gomme moroka a kgone go bona rena a ka le thuša jwang maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka ke a le dumediša tate ka kapa le ntate moremi aya le bašomi ka mmogo ka lena o bolelang ke boiwa ga mnguni ke dula gona mo di-RDP tsa Valkral ke ngwaletse pitšeng tše kgolo ka mathata a lapa la gešo a e le gore ke mathata a tsamaile mengwaganyana ntse re phela ka gare ga ona ka gare lapa la gešo sa mathomo a gona khutšo a go robadiwe bana ba hlobaela bošego malwetši ko ra tšhentšhana ka malwetši and se seng tirileng gore ke ikuke ke ngwalele pitšeng tša kgolo ke gore ka ngwaga o feta ka November ka di-10 re tlhokofaletše ke tate
tate o ile a sepela gae e le motho a laelang a re o ile o phetha tsa mephaso ga gabo. Papa o ile wa a tsamaya mo e le gore re ile ra kgotsa cause re bona a sa bue ka gae. Re rile re ko ka phone re nyaka go founela papa ya be le gore papa ha ke re founung la mafelo re tlo kry-a answera ya gore papa wa sa bue gae lentši la re go mmago wa moloya ya be ke go dula go papa a se tlhole a itla gae. Papa o ile a tšea ke rakgadi yaka le cousin yaka ngwana rakgadi yaka ba ile ba tsamaya le papa ba dula le yena mengwaga papa o ka re na lata 5 years a se gona ka mogae and ntse re mo checka re mo nyaka re sa mo kera ba mo tšhabiša go rena ba sa nyaka gore ga bolele rena until papa ke re ke bolwetši mo a leng gona. So o rile papa a tsena petlela ra se tsebise gore papa wa bašwa le gore papa go diragalang ka ena. Rena re tseba papa tswile ka gae le papa a le gabotse. So papa o rile a le gona koo a ke ra ke bolwetši bo re sa tsebeng gore re ka re ke bolwetši mang cause ra nke ra tsebisiwa. Re kwa ba re papa o hlokofetse ba re founetse ka di 13 ba founela cousin o monyane gore le seke la ba botsa rena re sa le busy ka taba tsa home affairs. So rena be le gore ra gomola ke re mma gomola until re ke gore ba tlo gopola gore mosadi ya gagwe o ne bana na. Awa ba rile ka di 13 ba founa ba founa ba nyaka mma ya be le gore tšatši leo ke na le mma ba founa e swara ke nna ba re mma o kae ka re mma shu ba re mo fe phone a ba mo fa phone ba re gape mokgala ba ga go hlokofetse e le cousin ngwana rakgadi yaka papa ga bana ba go hlokofetse mare ke na ba tabaneng o riagetšeng ba rawa o na bajwa o tsene sepetlela a itswa a ya gae ba mookela gae o hlokofaletse gae ra re botšiša gore bjane go le so a re hlakantšheng dihlogo ba rawa soon na ra mmoloka ke ge re thomile ra tlabega gore bano he le re soon le fetse gore botsa mola le gore le gona la re botsa ka nako matšatši a mabedi a mararo a fetile le re botsa no and le botsa gore la phetha soon ka bojwang cause le tseba gore papa o na le mma o na le rena o na le mmogatšage and le motse re ma dulang le mogatšage le bana ba gage. Awa e dutse sogo ya ba tlhakatlhakano ya be le gore re thoma go makala gore soon ya ba e balang ke yang se fihliwa ga botsabotse go diragalang go fihliwa eng. Ra thoma rena re le bana motho re bannyana re le 5 ke first born ka gae ra dira group kwa se ba bangwe ba Pitori ba bangwe ba Witbank ra dira group gore re tlhakantše polelo re kgone gore re kwane gore ga o le so re dira jwang. Okay rena re ile ra kry-a difounu sa cousin yo a tlileng ka gae ka sebele a tlotse ya papa ra mmotsisa ka re go re botse gore wena o boloka papa soon o ra jwang papa o mo kae a re papa o Joburg ke bona le mo ke maileng gona mo sharing wa Joburg o tsebang ke ena rena sa o tsebe mola papa a patela society se a ile kgethela sona gore tsatsi le mohlang ke tsamayang ke tlo boloka ke society se ke se patela ra re mo go yena re kgopela gore direle favor cause a re sa kwana ne re kgopela o ishe papa mo sharing wa ga a nantsa patella ona and then from there re tlo tlhakantšha re tlo kopana as lena le family le rena le bana ba re hlakanele modiri wa papa and then re kgone mo felegetša ka khutso ile ya ba dikgogogana mo e le gore a ba re nyake kgausi le stopo sa papa ke bolela so ntate ka kapa ke kwa bohloko bo bongkosi nna a ke tsebe gore ke tlhalose ke re papa o hlokofetse or a hlokofala na of course nna papa ka mohloboga papa ka mmona e tsamaile hersne re mmotsa gore isa papa mosharing wa gage o founa re okay ka Friday ke mo isa mosharing wa gage ra re okay a ona bothata rena ra tloga no re ya gabo papa re o lokisa re bone gore re tshwarisana ga papa kgone o felegetšwa ka khutso ka nnete re phuthile ra re ya gae ke ge re tseba gore topusetse se le mosharing wa gage ga gabo re le re fitla ga gabo re ke ra ona motho go dira jwang ka re batho ba re le re tlo tlhakana mo awa re tlabege gona mo re thome re tuke difounu re founele family ya bo papa family ya bo papa re gore ndi rena re tshwana le lena a re tsebe gore papa lena o kae bana ba rakgadi ya gago le cousin a ba re botse selo re ba no go sa tsebe lena le ba bo papa re tlo dira jwang
a wa ra founela ntate o mongwe na ntsa a founelana le yena ra re mara wena ntate ko re botse go riagalang a ra ke bolela so go sa papa o lena wa bolokwa Soweto a rena family a gabo ya bo papa a tsebe motho family a bana like family a rena batho ba tseba so ai ya thoma gore tla ba gona mo ka re mara e tlo ba ntwe re tlo e dirang ka re no gape ya sa papa o bolokwa a re tsebe le o rukae ke botsisa mma ke re mma re dira jwang mmatse wa o re le nna ke tlabegile o liso ka re okay it's fine gape re bolela ka nako e papa o bolokiwa ene a re tsebe le gore kae ene ba re botsa le gore o ya Soweto rena ba re botse gore o ya gae alright re tlogele re founele le di family tsa bo papa ba bolela ka mokgwa ba bolelang gore a wante diragang a se yona wa e bona ka nako e papa se sa bolokilwe awa ke re nna mma a ke nyako le botsa maakane nna papa o tlhokofetse a sa nnyake teswai o kwa ke re nna kwa ga Mbugoni sefane e le sa mma ke bitsa ka sefane sa mma mara nna papa next na ntwa le papa that's why o bona le gone ke emeletse ke nyako thushega gore papa o kae cause he re le bana re nyako tseba gore papa rena o fella kae gore le mohleng ba reng papa wa re nyaka or re nyaka o dira something go papa re tsebe gore ya kae se re le bana ba gagwe so go tsamaile nna ka ya khotho ka bitsa ngwana gesho mong ka re bana ba gesho ka se ola bona go leso a re yeng khotho ge ka ya khotho mtutsana ke fitla ko ba re awa a se ya rena ba re romela legal aid ya mmusho ka mo se abuswa ka mo le bone re fitla mo ba re botsa gore awa ntwe molato o so re a swa rena kwa tshwantse le epito gore o le e Middelburg ene le tswere death certificate ba di bala di papephanyana tswang motho a hlokofetse ne na mapepa a re wa tsewa re nao papa a re tsebe gore go diragala ke mo ke kwaletseng ka kapa gore papa ka kapa le ntate Morieni re kgopela thuso o cause a re tsebe gore papa o rena o kae a re tsebe le gore o hlokofetse ka nnete because death certificate a re na selo re no tseba gore papa o hlokofetse so ke sona seo ke sa tsebe gore alright a re dire so sesi papa go lena o be a ne mosadi o mongwe ntle le mma go lena re ke fetole nka se tsebe re ka se tsebe ene le mma mhloma a ke re dilo tse dingwe di ka re di a direla ka kwa rena re sa di tsebe mara go ya ka tsebo ya ka le mma nna sena mosadi o mongwe alright ke mang a le ganeditseng le bona papa go lena ke cousin ya ka le ragadi la dumela le lena bala papa go o nyalane semmušo le mamago banyala ba bantshitse magadi ne ba sa lokisetsa gore ba ka hlaga cause dilo tsa rena ne di sa tsamaye gabotse cause o nka re ke a nagana ntate Moremi ke re le go phafoga ka ke thomo go batlogantšha dilo tse dintši gore papa le mma ne go sena bophelo mo gareng papa ne le motho wa madila and ne motho wa sa controlling a na le seatla wa bona so go a direga gore tšatši le leng mma le papa wa dira gore ba fapana and ba fapana ka tsela e le goreng a se tsela e right so wa ko se gore ba bo mma ba re ao gape ngwana ba borena a pele monate a buele ka gae ba re tseya ra buela ga bomma ba re mtate a titukiše gore o sa nyako dula le mosadi o oro jwang so ile mma sa ra sa tshwere matogwana ko Joburg a ke tse gore le papa ba hlakane kae ba tlhakantsa ditaba tsa gore ba kereile stene se a buswa ke go tloga rapotokwane re tla se a buswa re tseba mma le papa ba nyakile stene ke ile ka kwa bohloko bo e le gore maybe le gone ke tlo re he ke tloa mo ka tikwa ke fola cause ntwe e ntšhile mengwaga e mentšhi ene ke sa tsebe gore nka re mang nthushe o ntireng moya wa ka o dule madulong ka felletša o ka re mo baneng ba gešo ke tlhakisa tata go bona e le gore ke bana ba bannyane ba godiša ke nna tše ntšhi di bone ke nna so papa o ile a ra re fihla se a buswa ntate ka kapa le ntate Moremi ile a ba mahloko mo e le gore re ile ra re fihla se a buswa re thabetse gore ya gabo rena bja ka ngwana mongwe le mongwe nyakang go dula ga gabo re ile ra supetswa ka dirumong go hirile go na le bahiri ke dirum ba re awa le tlo dula mo ke re mma gane ala bulela gore papa gore ke le motse gape mo ke dirumo re family tlo dumela ka rumong e nnyane so papa ka te go mme le tlo dula gona mo
gae ntate ka kapa le ntate moremi ra botokwane ke kgole lo re laitšitše mo e re kgototše mo ya boela morago ke kgole re ko re ka re jige re boele ga koko so se senkwešang bohloko ke gore bana ba gešo ke lela gore le nna re be le clarity ka papa and then nna papa ke mo tshwaretse go dilo tše ka moka ke re le nna no ke re o ka re papa maleng a ka re moya ga ka re bala ka kgotso a gopole morago bana ba gage a re fe dimpho cause re tlabegile re rile ge ke itswang di mma ge ke gona ba nontate ka kapa ntate moremi ka ge re ke gore papa o tlhokofetse re sena nnete nna ke ile ka tseya mma ka re mma gape motho o tlhokofaletšeng tshwana le wena tshwanetse re o hlapa tla mathomo mma o kry-ile o sena bana ke nna first bono ya papa bana ba ka moka ke ba papa so tshwanetse gore o hlapa ka isa mma mo ba berekang ka batho gore ba hlape gore a hlape so ke a ipuša gore ge ke dutse ke a ipuša gore mara ke hlapišitše mma and then ke mo hlapišitše eng cause a ka bona papa le yena a bona papa so ne re kgopela gore batho ba banya ko re bona re zamile gore re bolešane bona re botseng gore papa le mmeile kae papa a bueng gae papa a re direng so a banya ke selo go kwa ka rena so until today re a tlaišega memoyeng le ka gae a o monate so ne re kgopela gore ntate ka kapa anke he le gore thušo e gona anke le re thušeng gore at least tate a kry-agale because no papa o bolokile ka November ka December ka end of December first bono ya gage zanke ke mo ithomileng ya serobale a re ke kwa papa o mpotsa gore nka peseng ke kwa go tonya mo ke leng a ke ga dula gabotse o botsa last bono ya gešo so ke a bona ke mo ke bonang gore mosetabe tshwanetse gore ke emelele ka maoto gore kgone tsebe gore papa o kae he le ro bolela le yena o ro dirang go yena seo tlabe re senyaka re kgone tsebe gore papa o thokotše feng alright ke kgopela botša mo sese go njwale ka re ke kwa le re papa lo tlogotše dirumong go njwale ga geno ke kae okay a se ke se go itlwela dihafu mo papa o rile a senwa a re tlogela dirumong ya be le gore mma o bereka di-kitchen di papa o bereka ko Joburg so ya be le gore papa ha tle gae mo dirumong ra renta ya be le gore nna ke sa tsena sekolo le bana ba gešo ba bangwe ne ba se ba be gona ebile mma o mo di-kitchen wa fitlha mo le gore papa a sa tle gae tšhelete ya mma a isa kgona gore e rekele go ja and then ebile e patele room ya ba mongwe a re room a re aowa nna ka o sa le kgone mpatela ke tlo le kuba ka mo ya be o le rena ke sekolong ka ge ke gore nna ke motho o rate gore ke kgopele thušo gantši le ge e le gore ba re ke bolela thata ka re ke le sekolong ka botsa ngwanyane o mongwe ka re jo gape ba re kuba gae re dula plekeng so a raowa papa ka o na le pleke so ko go bolela le papa mara o tle le motswadi ya gago ke ge ke tloa le mma ke mma a re tsamaya go ba re go na le pleke so a wa re ile ga go mtato a re kwala bohloko a re fa ntweng a re fa rumunyana yeo ra dula le mma le bana go papa a se tlola itla a sa rekisilo a tenwela madila alright e rile sene le gona matšatši aya ke re motho a o file room a o file pleke a tshwane gore o thekge ditho tshwanetse gore o nyakanyake gore le wena o tsene o endape o feletše plekeng ya gago a wa re ile ra palelwa ka re ka beke ya bobedi bane ba re file kgwedi gore re etswe gona plekeng eo ka re wa tla motho mongwe a re boi ba re ba ngwadisa dintho tsa RDP ko police station ya Seabuswa ka re nna sa mathomo papa o rile ke ngwana gage a ngwadisa pasa ka re tšea dilo tša mokgekulo ka fotokopa le di-birth certificate tsa bana ka kitima ka ya ka moga wa modimo le matlhatsi a badimo ba gešo ba ile ba ngwadiša ka dipasa ya mokgekulong ke rile ka ga kgwedi setse ba rentsha ka rarumo ba re awa no latswa ya be ke kry-a phone go ntate Matia wa di-RDP a re Paulina nondo go a bokimang ka re ke mama ka re ntlo gage e tswile kgopela gore le dule a ye ntlong ya gage cause o sa tsene ntlong re tlo tsentsha batho ba bangwe ke ge ke tloela mma mola ke re mma e re ke tsamaye cause le sa ile go phutha le direng nna ko tshwara ntlo ela cause mma ke nagana gore ke hope ya rena eno ke go kry-a ga mma RDP ye a dulang go yona le go alright papa go o bolokile ke rakgadi a bolokelwa ga gabo go ba ga rakgadi a bolokela ga gabo a re bolokela ga rakgadi o bolokele plekeng a se sa itsebeng Soweto a rena family ene le ba gabo a bona family okay gore a ye Soweto o ile bua kore ka mokgwa ke naganang cause o tsere ke cousin ka o bereka Joburg and then le khula gage le bile kae holong kae a re tsebe selo nna kwa ba re papa wa bolokwa go tsasa re a zanke ra gone o fitla cause a ba re botsa gore o ya Soweto gore ntwe bane o dira ba le bopa i one
ene se se nkwešang botlhoko ra cousin aka mmage o mmoloketse mo seabuswa tatage o mmoloketse mo seabuswa wa kwa nna wena wa ka tate go tla jwang gore a mmolokela sekgweng mo go sa tsebeng batho ba bangwe at least nke a mmolokile go mama gagege mara le a tseba gore lengwalo la magadi le a bereka nna ne ke tseba ntate then why be le sa tšee lengwalo le la nyaka lawyer ya emiša lehule ntate ka kapa go ka boela mrao maybe if o sale wa kwa voice note ya ka ke bolela ke rile mo go nna ke tse dintsi ke tlo di ala ga botse he ke fitla mo cause ne ke bona data ya ka ile nyane gore re sa gona gore re ka lwela taba ya papa is because ke rile ke sa lo le taba gore mma le papa a hlabe wa tlhabela tabe nngwe semaka maka gore la o hlokofala a buta mma o hlokofetse a šia lentswe a re botsang nondo wapo gore gape monna gage o ile a tsia magadi a gage gape a ra papaka o tsere magadi a gore kompotse gore nna ko ira 50 years se gale ba re nna ne ke sa le sia ka nako eo ba fana magadi yao ba changeana magadi yao mokgekolo a tsebe ke mo o bone gantši ne re berekisa sefane sa ntato mara nna ka mahlatse o ile a ra ke ngwana gage e le mang a re a o ngwana gage e le tate ka gore ke kwa gore wena o firstborn ya papago yes ke re ke bolela ka mokgwa cause ka research ya ka mokgwa se ke nyakile le o tseba gore ke belegwa kae ene ka botšha le mokgekolo ke gopela mpotse nnete because ntata ka se re a ke ngwana gae ke le ngwana gage ka bona o ka le mokgekolo maybe ko o na le ntwa e utang ka researcha go bo malume le bo mamogolo ka ranke le mpotseng ga botse gore ke belega kae ene ke nnete ntate ka kapa le ntate mrimi ga o ka bitsa bana ba gešo ra ye mamo a ke fapane le selo le bona ke papa ka mothong nnete papa ka o ganne nnete ya gore papa ka dilo ne na dira mokgekolo nna ne ke sa di rate cause ne go disitse boima le tšatši le a ke kgone le bana le motho wa monna a ke tsere ke mmona o tshwana le eng cause ke go betse ke na le ntwa ya gore monna a se monna ke ntwa gore monna ke motho o tlhokofatša basadi a ke kgone dula le motho wa monna ke motho fela pelo gore monna haka gore ka mokgwa mokgekolo na bethwang ka gona ke mo lebeletse so go na le nako ke ile ka re gore le mata ke tsebe ka gore by the time ne ke le ngwana go bile nako ke bona gore mma ka re yo and a imile ka ba le matla gore ke phushe papa and a ntumella and ha ke re mo fase ka bona stina ka re ke mmetha tlhogo mokgekolo a ntshwara gore ke go betse le mo le gore a ke tsebe le gore ke nka reng teswa ke kgopela modimo ke gore go ntjwele ngwaneso o palela ke go ba le lesogana ka lebaka ke na le le go wa e bona papa go a e dira mma yes and le no ke na le yena motho ke dulang le yena wa mo fatshe mara nna gore ke tipona gore ka re ga thoma ka re o re nna ke bona o ka re ya gore ke velte gore mo le goreng tshwanetse gore ke be kgausi le selo gore monno ga ka re ore a nkere ke dikemišeditše sesi taba ga go ikuša bohloko ene nto nkušang bohloko ntate ka kapa le ntate moremi baneng ba gešo ne o sena motho o kgone o nkgolwang ene ba godiše ke ile ka tloela sekolo he ke le sekolong ke nagane gore tshwanetse gore ke mma gona o imile ene o mmerekong joburg ka tloela sekolo gore ke a tshwana ke ya sekolo ke boang tshwanetse gore ke o nyaka mmereko ko bereka ya gore bana ba robala ba robetse ba jile cause mmatoropo o gola mafelo a kgwedi nna bana ba na le nna ke sekolo ke ithuta jwang ke gopola ke botsa principal ka re ke a imelwa cause a ke sa kgona go concentrate ke ba motswadi ke sa le ngwana ka mo tshwanetse gore ke bale dibuka ka mo tshwanetse gore ke tsebe gore ke ile ka ithuta o ira door to door ke kgopela mmereko wa gore ke aine ke sa le o monnyane ka godiša bana ba gešo le gone ke basadi ba na le bana mara ga ona taba ne ke direla bana ba gešo a se gore ke a complain ke gore ke nyaka gore kutletle ke ya le ga botse gore ke phitse ka gara bohloko mokgekolo o phitse ka gara bohloko ka lebaka la tatapate ka gore a sa le gona lefaseng a ona taba modimo ke ena a tseba gogo lo mntwana ukhuluma iqiniso epheleleko baba akakushaya ubaba heyi bengibethwa baba bengibethwa reg bengithe khathana siza lapha ibe nayo khona ngimtshela into zakhe zonke kade angenza zona nakuyabhala then asiboneni plan nje akekho lapha afihlwe khona nama ngikwazi ngalesikhathi ubethwa bakathi ukubethelani gogo awa awuye etshwaleni angitshela ukuthi and ngitshela baba asinasitofo saphemba
ngomlilo aphasi emte mvuka ngabona vene ngaphi isusinga ngobe umlilo ngofuthumeza umratha lo nasufuthumela ukuthi yena ulambile ngiyabethwa lapho sengiyabethwa bobethwa phambi kwabantwana phambi komntwana lo ukhuluma iqiniso bethwa phambi kwabantwana nalo sepitori lo jwale tabeng ya gore mogala bo o tsere tšhelete ya gage ya go nyetseng ka yona wa itseba khalabi abuti o rile ha tlo tlhokofala ya a botsa msadi a re monna o gape o tlile ka ngwana o la mmešaka wa o tlhokofala o ile mo a tlotse tšhelete a re gana tšhelete ya society ya go tlo ngwaba ngwano awa a botsa mofa a re ke tla re mafela kgwedi seno ke gola ke e buse awa tot namtlhaese a botse ebile o robetse a še a e buse tšhelete eo le gona bjanong and ntate ka papa o ile before re ile ra tsena TV nna a ke thomo go tlamo that's why batho ba re batho he le tlotla le bone ke batho ka re nna ona taba se senkemelang o nyaka thuso se senkemelang a le sikwe se senkemelang ka rapelo wa ka a le sikwe o shetse o tswa go wa TV se se ke wetse TV sa first aid la ile atla di camera tsa SABC ya e re e tlo dira khotso le nna le papa e le gona go ngwana gesho a ra ke tsore ke kgetemang mo papa le sesi cause papa o lwa o ke papa o ke sesi wa bona gore a wa hlokometsana ka nna fela ga botse taba e thomile papa wa sa phela ke khale papa and then nga leswi sikhathi bale ba TV ge ba fihla le ile la idira khutso gare ga gago le papa ye re dira mara go tsere 3 days ya ba 5 days kenje ya be papa a re awa yena bila anya ke mpya ke tse bana ba ka ke tswe gore ke tswe ka re a RDP e o nna ke nyaketse mma ke re ke nyako ba le ke re re be le ga bo rena ka ge yena a paletse ko wa ga mma wa gela mma di motse ne ke re he ke imile a botse mari mpya ga o ke nyako itlhaba ka thipa mala e sa robetse ke re go tswa ga ka ke tote nyakela black ya go dula a ka tswa ka ga e ka re ke nyako titaula ne ke sa nyako dula le motswadi wa ka so ka taba gore ke tshabela nna go le bophelo ba ka and then ka tswa ka yo dula RDP mara se seng khatlhang go ne ne ndulane ke di bona wa bana modimo le badimo ba na le motho ga ba mo kgethang ne ke di bona dilo tse ntši di dira ke gopola ke botsa mma ka re nna bile papa ha sefane se a se saka a se ntumi go na le ntwe nngwe e sa ikushishing ka sefane se ane ka re no sa le mmana sa shiregile re thome re go gane ka mantswe hayi wena ukhulumele futhi ngathi isibongo lesi angisuzisi ngunento ekhona ngesibongo esi and nna by the time ne ke tseba gore mkhekolo tshwantse ra hlabele mma ne ke sa tsebe gore go na le phitlo e tlo tlhaelang ya gore go exchangeitswe magadi wa e bona yeah so and wa ke le bana ba gesho o bona ngwana o rata tata ga o thoma re ba papa le na o dira so ba ra iswenya papa mara at the end of the day ba khono mmona gore papa ke motho mo jwang and no ke re modimo ke a lebo go mpha mata gore le ge a tsamaila sa nnyaki mara le gone ke lwela gore yena atle a robale ga botse re khono mmona ke thushe le bana ba jwale a re kwane se sine papa ro molata kua ro mmolokela kae ka gore mo gape a isa le motse wa gagwe ke re jwale o tsere magadi a gagwe ene molao monna ka se bolokelo ka lapeng le a dula le mosadi wa senga monyala ke ntone ke ba ka le yena ke mmotsa gape o no tshwana le ge le hore a wa dira selo cause hona beno go tlhaela magadi a bana ba gesho a jika tsileng cause kwane ba o bitsa ka sefane sa tato ke llela gore sefane sa tato se tsena ka ga ka re motse kwa ga go mma so ibe mo go mma le nna ibe taba gore ka re ke atelela o ro jwang ka gore mama a nyala ke re gone bjanong bona ke botse ke gopela ngwana ge shon tshala morago ge ba tlotla ba ga mahlang ba tlo montshetsa magadi ke le ka bitsa mma ka re mma ngwana ge shilo monyadisa ka sefane se seng ke gopela se ka user sefane se ka bitsa malume re awa papa ga o tlo reng ka re malume gape nto a se party ke lenyalo ngwana ya mtseng wa ga motse le direla bokamoso ba ngwano awa malume ba e dirile ka mogodi ka sefane sa ngwano a dula nako telele monna a tlo leboga re nna wa sa lena ke sa senyaka e rile go tontsha magadi wo a se khale ka September ke ile ka betha ka leoto ka fase ke lla ke go ke gopela gore ngwana wa gesho le modile phetheleng ka sefane sa ga monggo mntate mokaka ba go ba semaka di ngwana tsa ngwana ba tsa ba smooth go ba monate
wa sebile gore wa tseba dilo he di sa tsamaye ga botse o no bona gore mo o na le ntho e seng gona wa tseba se se taba ga go ya kwagala man gona monna o kgona jwang gore ge a nyala mosadi a romele bagonyana gomme tšetši la lata tšhelete magadi a ye a nnoši ene se se bohloko malome ba dirile dilo tše ba le ba babedi le yena na sena o mong a tlo mo backupang na le papa ba le 2 ene papa gore a ntlhoya ka letlhoe le le ronya ka gore ke hwe o be a nagana gore malome o mpoditse kgane nna ne ke sa tsebe selo because papa na ntsotile mo go le goreng a ke tsebe so ntate ka kapa go bile hlakahlakano bophelong so gone jwale ntho e le e nyaka gore re kreye difounu tša rakgadi le tša cousin ya lena and then re tle re ko gore why ba boloketše papa go lena plekeng e leng gore lena ga le itsebe ebile ga se ya gabo jwale ge ba ka tla ba re botša gore gape o a e sa le mokgonyana wa ka kua ga bommago goba ga a sa sepelelana le lena yena mo a leng gona o tšere magadi a gage ga e sa le tlo re no unless e be ba e tseba papa wa boditse ka o seke ba gabo a ke mara e re ke botse question engwe ntate ka kapa as o bereka ka batho nna ntate ka kapa o ska makala dilo tse ding di a itlela gore ke botsise sometimes o na le gore motho a re ntwe so ke re dire so ene dira ga le ke sa tsebe gore so ke tlo botsisa wena gore he motho a ke re mma ba montshetsa magadi go ba le pudi e hlabiwang magadi a biriwa mo sedimong batho ba hlakantšhitšwe ake so ke nyako tseba gore he le gore mo sedimong ba sa hlakantšhitšwe so go ka kgonagala e no ba gore mma ka nako a nyala nna ne ke sa le monnyane ande bo malome ba fedile ga gabo ande a o ka re botsiša ka gore lengwalo le la le magadi a ke bone ka gore le ga gaba o sa dula motho no ba maropi gore le ile kae mara ragadi wa tseba gore mma o nyetswe a ba a hlabišiwa pudi ya go bira a ke re motho le ga a ka tšea tšhelete a ka se o lle bua la bola ba phasitšeng ka bona lenyalo le legolo ke go phasa ke go tlemagantšha medimo bale ba ka no ba ba itseba ona tabewe ka gore rena banna ge re lela nako nngwe re ya lebala gore llela go bomang ntle le lenyalo ne ge e le papa go swanetse o tsebe re o boloketswe kae ene santse o mohloboga wa kwešiša rakgadi a ne right ya gore a ke nyake o etla lehung la papago gare ga gago le rakgadi o a fetang o mongwe ke mang gare ga papago le rakgadi ke papago o ke ngwana gabo so o na le right ya gore le wena o bone papago so mama ke monna wa gage re kwešiša gore dikgadi le bomakoti gantši ba ne go lwa so e ka no ba ntwa ya bona mara ntwa ya bona e se ke ya fitlha mo e leng gore bana ba swanetše ba palele ko go bona papa go bona ene o swanetše re gopole gore lehu re boloka ga tee re ka se bolokololle gape ra ya go hloboga setopo so go ne le phate nngwe mo tabeng ya poloko go botlhokwa gore bana re ba bontšhe papa go bona ene nto ngwe e leng gona motho ga a bolokelwe nageng motho o bolokelwa ga gage goba ga gabo ene re na le tšeo e lego gore ka setšo re a di tlhaba ge motho a bolokwa ene ge mosadi ya gage a re ke nyaka go tla polokong re swanetše gore re mo dumelela unless if re nagana gore ke moloi ka mokgwa ba boletše ba boletše jwa bona ba re papa o tla boa jwang ka gae ka mmago wa moloi malome ka kapatsela ke a leboga moroka ke kgopetše di-phone number tša rakgadi mo go bona and then ba re ga ba natšo ka baka la gore ga ba nke ba bolela
jwale ka be ke kgopela tša motho mo one wa ka tlhakoreng la botate ge and then ba mpha tša rakgadi ya bona o mommara wa lapa la mmane le mmamogolo ke mo founetše mmeola ge ke mo founela a ntlhalosetša ka mokgwa yena a tlhalosang ka gona mara ka fetša ke a efa morwedi ya ge founu ke bolela le morwedi ya ge morwedi ya ge o bontšhitše gore ke ba bang ba beng ba leka go aga phisi ka nakwela ya lehu gore go be le kopano go dule fase go bolelwe gore na lehu la mogalabe le tlo sepela jwang and then go be go ne le maloko a family ya bo monnola ba beng ba sa nyake and then mo e leng gore le bona ba feleditše ba gogela morago ntho e ntlabileng mo polelong ya morwedi ya rakgadi o rile ka gare ga dipolelo tšeo ka moka ga tšona go bile le mantšu a tšweleng ka mo ba re go bona ba re alright go lokile motšhieng le mmolokeng ka mokgo lena le nyakang mara a boa a re nna ke ile ka kwešiša gore ba be ba bolediša ko go kwa bohloko le go kwata ka baka la gore ge motho a kwatile a kwele bohloko o bolela nto nngwe le ye nngwe now ka boa ka gakantšha gape ke ge ba re a ba tsebe ba le ge ba ka kopana le bona ba ka se ba tsebe gore ke bana ba malome ya rena batho bana jwale ya be e ntla ba gona mowe gore a ba tsebe jwang mola malome ya bona ebile ile kgaetšedi ya ola beke wa kgaetšedi ya mmage a nyetše mosadi ba sa tsebe mosadi ba sa tsebe bana ba bona jwale polelo ya rena re šitišitše ke network mo e leng gore ba lekile go boa go nna ka leka go boela go bona mara ya ra gore ga re sa kgona go kopana ga botse mo moyeng mara polelo e ke e hweditšeng ke ya gore bona ba lekile ausola ke ena a reng ke ile ka hlola WhatsApp group ya ditlogolo gore re thušaneng ka issue ye ya gore malome ya bona a bolokwe ga botse and then ya pala mo e padileng gona mara polelo ya gore a ba tsebe ba e mphile picture ye nngwe ye e leng gore a ka tseba gore ke swanetše ke re ka baka lebaka la ba sa tsebane mola e le bana ba malome le ba rakgadi nke re fe koko chance koko nko o no re tlhalosi re se ke rano fa se se ya nnoši a ba ke nnete papa mogala bo tlhokofetse le nna ke utlwa ka founu ba mfounela ane o rile a seno tloa monna o tsamaele ka lethabo ka re mo wena ka re o fitlha gae o mfounele o mpoditse o re tsamaile bjang a wa o irile ntho wa founa nna ke tlo makala he ke mfounela gape ka bošio kere o ikereile podi e lantse gore o itlhabana o re eng ke ikereile ebile ka satertaka ke a tlhaba kana ke laboraro a re ka satertaka ke a tlhaba ke re o tlhaba eng ka wane a re podi teng ke re bjalanyana he o ra wa bjalanyana o se ka tshwenyega gati kgaetsedi ya gae ke yena o apeileng bjala ko Johannesburg ao ka nonna awa a re monna re bjanong ntse ke kgopela gore o tlo tlana ka re na ke itle ka bana wa tseba gore re ijela tšhelete ya mtende a re okay o sa tlile gona a o tshwenye awa within I'm sure 5 minutes wa phone o re monna o re o ra bjang gore a o tlo tlana ngwana ka ntse a bereka mo Shoprite mo ke ra kena tšhelete o tsa Zanele a o nyakele tšhelete ke tla e busana ke fonela Zanele ke re Zanele baba ko watsho ungiphi tšhelete nethi yokusuka lapho kufika ekhaya ngumgcibelo uyahlaba uzanele athi kimathi ma okay idrope sisahlangana ntambama ntsarobala kwayo awa Zanele ha fihla o fihla itshwere tšheletana eo awa o ngampha o re monna re matšhelete a shi awa ke a itseya o re monna o ra wama
ho tsamaya o tla tsamaya pela ka bosiu awa ke fitlhile hae batho ba Modimo ke fitlha hae ke a mo kry-a o na le ao sa hae tata mmolelelang a re o nna Falbank awa ao sa hae wa ntumedisa le yena wa dumedisa awa ranna ke re mo yona ke re tlhang ha o bolele hore kana se ntse letsatsi le boela ka mo ha o sa bolela hore selo sa o tlhaba se sekiskirile bjang a no didimala re tu le nna ka didimala ka re ke didimala ke maybe ke tla ipakela dilo tse dintsi ka didimala awa ba le ba Johannesburg ba le ba fitlhile bosiu he ba fitlha ba founa ba mkera yena o ba robetse a tsoga ba re tswela ka montle mo gating e kgolo a sa hae yena papa a tswa ha fitla kwa o ntse mane sebaka se se telele ka mokolo sebaka ebile le pula be yana ka re yo awa irile seno e didimala awa ba tla he ngwana wa cousin wa outside yatla a re mama lo ba re ke tlo o bitsa le mamhulu ke tlo mmitsa ka re okay ka no tse dipatakano tsa ka rwala ka tswa ba re emela mo le skela emela mo thoka koloi ka re bjang mo o mamhulu ha bana a re didimala we ke re bjang a re emele mo ra emela mo ba ntse ka mo koloing he a tswa ngwanyana o re ba re ke tlo le botsisa hore ba ka le hatsa ka metsi na ebile le nagana matom ke rawa ka moyo mo pila hatsa tswang le tlo re hatsa a tswa ntate mongwe a re hatsa a tsena ka mohaya hatsa awa ba re tsenang ra tsena awa le vene ntse ba tlile ka yona ya tsena ba mmakaditse wena malume ba re ntate o ena ntse re hatsao o bitsa monna o ile man I'm sure e ka ba o ile man e be ka re awa hona bjano ona o batswadi a re kwaneng nako a rena e fedile yo koko baba kgaitsedi yaka sesi le nyaka go tseba gore mokgalabe o tlhokofetse ka nnete ene ge e ka ba o tlhokofetse ka nnete o bolokilwe kae and then lapeng le lefe wa tseba gore moroka o botsitse potso mo gore tate ba se ne mosadi na gape go ka be go diagala gore tate before a tlo kopana le mma o be a ne mosadi o e leng gore bona ba mo tseba jwale ka mosadi o mogolo ba bone gore a ye go bolokelwa kowe ene wa kry-a e le gore lena tabebe le sa e tsebe go swana le go njwale ba re a ba tsebe lena koko wena a senke wa tšea bana ba wa ba tsebiša family ngwana o re a tsebe bana baka o bolela nnete wa ya sa ba tsebe koko mola o nyetswe o bolela nnete ke tlhakatlhakano e ke ngwana wa ngwana hae wa ngwana a ausi ha tsebe motho nix e re ke tsene ganyana family ya papa ya papa a zanke ya rata mma that is why ba sa le tsebe that's why ba re tsebe because re goletse kwa ga bomma lebaka la gore ba se ke ba rata mmago keng nna eo ke question e ke iputsang yona because ke bona ka mokgo ba mo tshwarang ka gona le ka mokgo he re hlakana ba sa re nyake ge ba hlakane gore a re nke be ba rata mma le rena ne ba tlo re rata wa tseba morogane ke tlo leka ka matla go kry-a di-phone number tša rakgadi wa sesi wo a tšereng kgaitsedi ya ge mo lapeng la mme ke tlo leka ka matla gore ke mokgwetsene ke tlo mokgwetse and ke nagana re tlo kwa ditaba tše dintšhi mo go ka be go diragala gore wa bona taba ye o e botsišeng ya gore tate ba se ne mosadi o mongwe e bua kgafetša ka mo go nna mo e leng gore di tlo di diragala dilo tše moroka o no kry-a e le gore ga maubane ba tseba morwedi ya maloma e le mosadi yaka nna ke no tlogela morwedi ya maloma and then ke ye go tšea o a nyakang ke nna kowe
and then o kry-e le gore ba ga maubana ba kgone go amogela mosadi o la ebile a ba monyake ka baka la re bona gonne wo ba mo tsebang wa e bona mara a re lekeng go hwetša rakgadi and then nke re boleleng le rakgadi re kgoneng go kwa ditaba ge e ka ba go tla kgonagala la bone re ka bua le bona le rakgadi le information ya borakgadi mara ge go sa kgonagala then go ra re go tlo tla balli ba bangwe mara ke tla leka ka natla gore ke hwetše rakgadi o e leng gore o tšere tate. Alright, re tla feleletša ka molana kwa rena e re eme ka phefong. Ke a leboga magageshu ba ba theeleditše go radio ya borena ya Motse Community Radio Station, ba bogedi ka mola Facebook re a leboga, balli ba ga borena ba letlile go re a leboga. La bone ko berekela ko Groblersdal go sasa ke tlo bereka, and then ke tlo ba le meeting magageshu o e leng gore o go jana ke tlo tsoga forogo ke tsoge ke bona batho, and then ba batlang ba tsogele forogo re boneng gore re ka dira eng ka gore ge e šala e betha thuso ntše ke be ke batamela lefelong la fao go tlabeng go ne le kopano mabapi le malome ka kapa